Whakatalwhatu I tala mai Australia la Radio Samoa. O whaamaonia mai leo leo se tangata sa whaamaonia lona whasiotia o se tamaititi talavou I sini, o wha o lima iai se tangata le whalepui Lithgow mamaliwa I lawa. Ta wale nai news o Amen Turkmani e toru tasi tausanga sa tuli lona whasalanga e toru tausanga le whalepui mo le whasiotia o se tamata lavou I sini, pe tai na maliu lea o ule na nafi le whalepui la valea I Lithgow, pe amara se lau 5 kilomita le tu I sisi sini. O lo ta wale ripoti na tui e le tangata se turou, ma lo whanga soro I le soro suenga. O le lua fese furu fitu na la winai le unga o le uamaliu, I lona whasiotia o le tametite se furu ono tausanga o Mahmoud Rook, I le lua fese furu manalima. E o atu le afese lau insinia le Qantas o le anga I ese mga aluenga a matai le so, I mele pone e whaelo ailo la tau te te, le ua whaia nei mo le lua vaiaso le umi. O le lau mua Victoria wa amata mai ai le fuafuanga e au fia ima le tunu ato e maise ima le lele te tele. O le Qantas Engineers Alliance o la tau whaeroa e le tau mate, o le lato te te o le a fia I nisi o whai ngā malanga, pei tai wa iei whetu na inga ua mai ona whaia le company wa lele e tali ai I le tūlanga. Whaeloa sa so upo le Qantas I le 9 News e lo iei se fuafuanga le company, e iai se afianga o le te e o lo whaia nei I ana paanga, ma ua mai a fo na whaia fo no tanga ma whaatara noanga I le nei mata upu. E tolu uni o lo o awhia I le te o le Australian Manufacturing Workers Union po le AMWU, le Australian Workers Union, le AWU, ma le Electrical Trades Union, le ETU, o lo finau mō si I tangai tutongi. O iere tangata mo mōria leo le whalablawa le vasone I sini, na ospa ia I fo se tasi ori I ta alo laka piliki Marrickville I le pōle asonga fua. O sita leki Fili hia he kawa, e toru se fururua tausanga na mawa o yeini manuanga, ma maliwai mulimuliana I fafuane o le whale ainga Guzman Wai Gomez, sa whai eisa latu tau maftanga malona ainga. O le ripoti mai leo o ta wai e Talton Wina, o le tangata na au fia le mata upule nei, na vaia o momo e anga I Silver Street, I le whato a umauno spa ia o sita leki. O le fiafia na nafi po le te o le afo le 5 na pu e leo seri e toru se furu tasi tausanga mai Concord ma ua mōria I le whasio tangata. O le so e tula ia I le whamsinonga. A o tāpena ai au ua au sia sa I ngā siampini o le tausanga nei le tamisanga le lakapili ki mō ta alonga le nei vāiaso, ua whaeloa le ala taiva o le Sharks o lo whiangai foi manilu I tau le tuu whatasia o la latou au pito le leia whetau I ma Penrith I le preliminary finals I le nei vāiaso. Se tasi lu I tau o le senta le au Jesse Ramian le o mautinoa le taalo a meise KL Airo o lo o le mautinoa foi o na o manuanga mai taalonga taluai. Pai mai wa iei fuafuanga le whaia aonga Greg Fitzgibbon ua whaia e au fiei le wha leo o Mawene Hiroti Mo Airo, ai whaase e ane Daniel Atkinson I le wha leo. Ele o whata mala fo I le tāpena mai le Panthers, I le whatawinga lea ma le Sharks, I le asutona I nei. Tala muli, manu malo le taimane a Australia, le Australian Diamonds, I le la whatawinga ma le losa e ne langi I le ta'alonga le neti polo. Sa tau whaitutusa e taitasi malo taluma I le amatanga le series, pe tailai le ta'alonga le vasanei, whaamani ai le malosi o le taimane ina wasidi ai I kuata umo le ta'alonga ma manu malo ai I whaai ue ono spuruiwa 5 ma le ono. Whaatuma wai pere le aio se maloa ene langi I le series lea I totonu au se talia. O le tamaitai o Kiera Austin o Australia na mawaina le tamaitai ta'alo o le ta'alonga e 2 tongi na ia maua. O le aanga atu nei la le taimane I New Zealand e ta'a alo ma le Ferns mo le Constellation Cup. Tala ia le Radio Samoa, wa fo ile nei au auli, manuia fuafuanga le tātou tunu, wa soifuia. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Soledad
Thank you, brother. Pefa pefea nangalo atu oi leva ai Samoa ole penina o te fia fia iai Fatalo fatu, male nganga whāloalo, e le whaafonga tā pua i ame se foi o le sila mai moa mai o le tāta o te nuu. E le ngata i au ke lani ni usila i a whaapea foi so se tafa o le larulange, i a olo mawhai o na o atu iai. I a le malosi o tāta o whaasalauga. Fatalo fatu i Samoa nei, i le laumua i Malifa, whaasanga i tonu lava foi i a male malai o lo iai, i a le ofisa au tū o le matanga ngaruenga o a onga i Samoa nei i pia. Ia o se whiwhianga siri ma o tonu fōile nei o le teipo mōle nei o wha ao ngā ina ai. Ia le tātou studio a le Radio Samoa i le taunanga nei. Ia ma o se mitanga le nā ina o mwhai fōi o na maua le awandoa. Ia po whea lava e whetaloloa i ei le atunu a olo fia maua pēr le sotanga i le tūlanga olo i ei a tātou whasalonga. Ia matala tuli loa. Whatalo whatua i le paia mawalunga o Samoa, i ona tūlanga whanupe. E le ngata i le vānu nofo i le tātou tā whatolu, ia awa paia mamamalu, wha le malo, ia e teinane fo i o mamalu, ma paia sautua whawhawha, wha le atunu, ia e matua le tuu ia te utou le au whainga, ngā luenga tatofi le atua, whioi, ia ma manusina o le tala lei e tawhai fia o le lalulangi. Lau tōa wauna leo lua i lii, lei a taua savea, ia, ma ua mua fo i lea manoa manisi o le au whainga ruenga i nei le sunga i au lau la. Ia, e mese fo i nisi o au tātou au tu stala e pe o le iai, e lea fionga i a lilo baiava maina vai, ia ma le fitalenga fo i a au tanga vai a tumanu vau, tipi au tanga vai. Ia, na maua la manoa fo i. Ia ma i la ua, ia ai se teimi, ia o na tala, ia ma tuli loa tātou tala i beolo o tupu i Samoa nei i le tala whātai, a mese leo ngā tonu, ngā le mua o le taulanga i Malifa i apia nei. Ai, talolo le paia o Samoa, nunu watu whatingi o tausala, ia awa o le fatu ai ga tausi le nā tu mua pule i tu au mala taua a inga le taima le waa au fonti o le tausinga vatele ia awa le paia i tama ba ainga foi matama ia e tainane foi le usonga e peo na li po iai ia le paia lasi o Samoa tatu amatatu le talo le tau matango fia le taunu mai le aso le rafi peitai o le po atoa na po ma le aso atoa i le aso mata mai lava le tai ao o mamufati bunga se o mai fato a bawa si le masele ina ua te ala titi le tu lai tolu le leva atu nei ia o na tau ngase mai ia le malosi o timunga ia ai ta ua i fo ia le totele o le winga na le tala le tau le sui ia i le teimi o ia i nei avava ai fo i le mango le mutia ia matelo isi fo i la au o pepe ona o le malosi o munga la ia ai o lea ia po le tala o le tau o le ai fai le mea fo le a timu ia o ia inisi ua la tau whamai kai leanga fo i kai uminga kim ia a munga la fo i se manu ia ona whapenala ia leo ona whai mai ua ova fo i munga la tau ia e whapedala ngona o le tangata, e whemou wai ma whesui a i lea teini, a e whaalia ai le mamana o ngā ruenga pa i a lea. Tua wau tausi sila mai le potu nei. O le ua whai atua i malo jacket, o na e whaisi malu ruo tonu o le tātou ulua i teini lea. Ua whaangai nā tua i le tātou Radio Samoa Studio, Broadcasting Studio, i te tonu o Malifa, ia male no whanga le nā, o le Travelers Point. Ia, ai, o le mea sini whaafitai le tuolo, maua awala tātou, te sota i ai, ia ma whaapena fwoi, ona whaafonga le tanu, i mea tupu, i Samoa nei. Au tale o vai atu se wati, ai msalo e mana, ia pia whai pera, waki le, maka o koe le talo le taimi, i Samoa nei, ia ma le tulangolo, iai, le ua, ma nawa ngā ruenga,
le nganga I fo I o faiva o Samoa le ala u fetau tonu a I le tala fo le masani ai I le ala usu le tai au le nganga o le la o e la tau te anga I ngau le vau ia mai la tau fo I ia e anga I e whae e le tai o ofisa o le malo ia whapena fo I isi ngā ruenga o tiu te mawhaiva lo Filipo le atinu lea fo I ua nganga I fo whaiva o Samoa I le atinu nei ia male ava no le lei e anga I mai ai asi a inga ia whapena fo I le tūlanga o ngase o malo ma ngase o a inga I me nei o whaamsinonga o whanua masuafa e ku waka kou le pū o kako whinga upe I ngā meo o whaamsinonga langa o mea sina a inga e tau na puti ai ia ma whapena e meo winga o meo matai tausi a inga matai whaiupu matai o lo o iai le nganga ina ia saunga le mu ia ma whapena foi ona le leile anga I luma moisi au ngā tūpuranga e whai mai mo nei mātai au ina ia malu puia ia le saunga le mu o mea sina ma whanua ma suafa o ainga le foi u tau whafona iai I le tele o te unga ia matula fono sa iai I le nawa I tau I le sunga atu le epa ma le HRPP ia ma tula fono e luas fulu o pili na e tolu le u tau whafonga e se teimi ona o papai fo I le iai ia ma nisi o fina ngalo o le atunu usa matu talanoa ma whaasoa ua maua le iai le tau o tele o le toi te wina o nei pili ina ia whaamali ina tangata umo le atunu ai le whaia semea e loto iai nao se vaenga o tangata ina ia whaatino ai o lātou langono mo lātou mana onga na mafua ai o na whaia le tula whono le nei. Se manu mare whaafonga mai o le atunu le whiawhinei ia o le pisi o le awala ia awafo o le wafe ua tau tonu lava mo le taimi o le tātou polokalame o le sfun mo le tasi minute o te aile tu lai lima I nei ia o le taimi fo le na o le sfulu ma le tasi minute o te aile tu lai wha I lo tātou tenu pa malulua tuai o le aise tātou whaatalanoanga e whaisi pisi fo I o tātou sui whasa lau ia ma lātou fo I schedule ia ma polokalame sa wha ngā solo I le aso ia ma stories ia po tala fo I sa ngā I lātou e kawa ina ia awa le whaafonga mai e Samoa ia e mese fo I o tulu inga e fio le larurangi o lo lātou fia pea e whaalongolongo mai au unanga male tau tuar si whango Samoa ele ngangana male tātou lava ngangana ai se tala tulo le tulanga o iei tāpenanga le tātou o tunu ma le komiti whaafoe o tāpenanga o le whono le nei le jaukam ele taunu mai le aswana nafi whaisi pisi tele wa ana taunu whaatasi mai ia o wa mai Australia o le wa mai Fiji ma wa mai New Zealand ia e tumu uma nei malanga ia masa wa ia fo ia le wa inga tele ma le wa inga ese I le to a tele ma le tumu le malai wa leli ai I le wa inga se manu I le taunu mai le aso le nafi e le ngata le matango fi tele o le tatu malai wa lele ai ua whaalau tele ma ua ngai le isi tu ua avea o se domestic airport o lo winga o le ua lua tatu o lua tatu malai wa lele whao malo o le malai wa lele international airport lea o lo taulo iai ia po lo taunu iai ma tulau ele va te tele ia mai le Pasifika fa pera fo New Zealand Australia America ma Hawaii mai si tunu o langi ai o iai fo I ma le vaenga ta ua lava ua whaango ina o le domestic airport e tulau ele la tatou valele la iti ia e o mai Samoa Airways talofa Samoa ia whapena fo I si Twin Otters e malanga mai I le vale Savai ia ma upolu nei ia whapena fo I leanga ia tuila manua
maisi ia va'alele laiti o tau mai o leo o lo mawhaunanga malanga i tonga fiti whapea fo'i le atu kuki Vanuatu ma Papua New Guinea. Alora winga e te le o le senga ai mese fo'i le ana i luma o fuafuanga alu ma mau o le tunu ma le pulenga o le va'alele i lalo o le whamalu o le fionga i le minsta o ngā ruenga te tele. Ma o le whiwhineila ua le talawhenga iai ai Samoa le walaulia ina ia malanga atu le tātou malai valele i whareolo. O le tai o nei o le whiwhinei, i le taimil nei au whaia le tātou whaatalinoanga i le tātou Port-Columbia o le nganga ifo whaiva le tunu. O le lea uanga i atu i le Kapeneta, ia o Minsta, ia whapea fo'i nisi o whaulunga o mtanga luenga le malo. O le fiafil nei, o le a whaola a toa ai mori. Pe tai na ova ai i se whata i ta inga na whaia i le pō na pō. A leo te whai atu i le whaafonga mai le atinu Samoa. A mausa o tō ta mamtina mātutua ua loa aso ma tau sanga. Ele i toia o mai le tātou atinu. Ea e mulinga, isi malai wa lele whaapao malo i le tele o atinu sa ta hasiesi fo i le tele o tau sanga o mawai. I le mea ua o ia ilo tātou atinu. O le manatu o tū, ia pei ona talanoa to fo inisi o min stalangolango o pei ona ia le fionga ia mou si osi po mai. I le tāu o tele o tupe moua fo i le atinu. Ai i le awhio mai o te tai o malo e limas fumane ono. Mai atinu ese o taupulenga o le malo o Peletania. Ia lātou sila foi, ma lātou va'wa ai foi, i le mamau o le sila ale malo o tūlai mai. Ia e maise foi o le tāpenanga le nā. Ia, tūlanga la na o lo iei, ia tala tūtuli loa o le tātou malai wa'alele ma ona mōri fou. Ia ma le extra space, o le extra space na manatua la. O malanga mai o le tele o atunu o le lalo langi e limas fuma le ono i lalo o whaamalu o malo o taupulenga Peletania. E tō tele nisi o au malanga e malanga mai lava la tau i fuawa alele savili a fito i tonu lava ia i la tau po o private jets. Ia, wa ngā fo i la tau malanga mai a wai le mwhaiuna fe o mai ma va'alele savili fo lea tātou o le fe malanga iei ma tangata lau tele ma isi vaenga o laulang. Ai whaapitoa lava la ia va'alele na. Ma ua whaia le no whaanga au tū ma le whaapitoa. E a ngā iei va'alele nei i pakai. Ai manatua la se manu ma le whaafonga mai e le tudu. Ai mai se fo i a le tātou Port-Columbia o le nganga ifo o whaiva o Samoa. O le a maua i fōi ia se leni whaopopo, se leni mama, se leni fōu, o tupe fōu i o le a maua le tunu. E le ngata le whaonga ina o le tātou airspace, o le tātou o sone lea i le vate tea. Ea e te tau o le tutongi le vaenga le nā, o le airspace. Fatasi e la bale no fanga lo pakai va lele nei ina ia awana I fala velave isi fe malanga inga fa va malo o fa valele pe ona ile New Zealand, Fiji Airways, the Qantas maisi valele mai America la na o se mafo fonga de le fionga de Minsta ia honorable olo fiti le atoa a foa vai ia le whaonga ino le fo I teimi le tausanga e mawhai ai ona moa sisi se leni. O le ubi ala o le lua mai aso leo le a paka iwa lele ia o le parking fee ia whapena fo I mo le whaonga ino le tātou airspace ia le lope fia nai biliona e mo mai fo I le tātou tunu. Ai le ngata lai leo. I le anga I mai I le wafu I mule whanua so yo o mai I le malai valele I whaleolo fa solo mai ai sa ta puala la ele o tonu o la ia fo ni ata o la tu o atu I lunga se ECC la e fa I tu ala lua umba o fua o lipine ia o tau lua popo ua vali uma o pamaa o mea uma lavana e a ngai e tu lava ele malai valele
e tau lava i le taulanga whaatau ia pia. A umala le sau le taulanga whaatau ia pia. O nā ngā i maile i le whare vai maunga, ma le whare tui sa mau. A mata mai nā, sau i matautu, o ngā tei i le wafu, se i o mai i le pia pāka. E a aluantu le whare tali malo le tau mea sina, mi milo ane i mo taa, wha solo atu le alau papa e tua o iai. Ma whangarii, i o na e ui le o tu tam tau e te anga i lunga wala le Kolisio Samoa. Ai wha wau pea, se e tau atu i le tu tau anga vale le i anga i le Kolisio Samoa, ona e awhele i na elu i lunga al mlewa le lai titi whangali. E awas te mi lea na o tau nu o mai ai. Ai na o mana o te titi e pea. Ma nga i atu i no whanga nei se i tau atu le malai ta polo, ia manga ia tu i le vai tafe fo i lea o lo i lalo e tua oi i ai i a whangali i ma le tongo. Le ai se mea e le i o i ai le salalo la e watu nei. E le ngata o lau tele ai le awala. Ai o whapena o na wa ai le mātango fie. O tonga la au, o pala au, o pā maa, o me o paha fo i e o si o vali i vali ese. O me o pauta vale. E le ngata la ele nā. E a mata mai lava i whale olo. O na wha solo atu ta ngā vai mafua. A mā lo o le tau pulenga e 5 miliono. O na tutu i lea fioanga, ma lea fioanga. O na wenga, every village has a representative of each Commonwealth countries that they are representing. O le langona ta o le na ai ma le mata matatu. Ai tau no mai foi. O tau silei. Dena le na o avatu foi i le tātou por Columbia le lava yaso. O le talinga malo le nei. O le taupunen. O le talinga malo a Samoa poto. E te ai I te maiti la iti. O ta mamti nā mātutua. O lo o se i le papa. O lo o pai maa. O lo o vele ia nai vau. Ia o lo o whaaputu a tingi whangu mo whapena. O se vainga ma tau tia le nā ma se vainga e maofai le loto I le langona o Samoa uma. Ma pulenga ali I mawhai pule mo lātou I tū malo. O ta ngata ta I tōtas. O awaluma o tane, o awaluma o tina ma ta maitai. E o lava le whanau a onga. E le ia sesi o le onga lue. E le ai ia sesi e le onga lue ma tongi se maa ma velo se aso I le nei tali ngā malo ma tau tia. O nei, na ngata maila o si singa whaasolo atu I lunga e maa lauli se I o atu wai I vailele ma whaifo atu wai I nā I le tongo se ia pa ia reitu vai o lauli I whapea le uso ali I a ngai I lua tuanu o le mea lava e tas. Ia, I le mātango fio I tū a wala uma masalo tai au. Ia ono le whamsinonga e whengai mau I le aso atoa. Ia o le ale maua I se awala. Ai o te o lava I le tū atoa lea o atua. A matatu I solo se I tau, a matatu I leu soli I lua tuanu se I tau atu I le ala lau papa I namo. Ma fa solo atua I nā se I tau I solo si u papa ma si ma vaioa ma si u papa alu atu ai se I tau atu I eva fusi ma sa les ia ono whangar nā wha me moe ia ngā I hei tai au a wā fo le whawhonga tāpua I mai le atunu I lo u whaika kala aku I mea o leo ke ka ai ngei e le whapera Ore kaamaka whao ai leo. Ai, ore tā ua le nā o le au manongi. Ina ia sila foi ma whaafonga le atinu. Ore si vainga matau. Tia leo lo iei nei ia le taulanga ia pia lava la tau ia. Ole vaia leo le mātango fie. Mai, o leo si sila nei. E whai asi tele o meo cameras I ua whaapipi I solo I te tonu o mga ala le taulanga.
le crossroad lea nga ia tu il falsao pia fa sanga I tonu am le ma tele o yane viliamu e nga ia tu le fale alili crossroad e nga ia tu ilunga I tiavi ma fa I fuade e si tasil na awala e le matango fia mantua o nu unaya nga ia tu ina fa solo tu I pia alwa tu pia se yo I le lata fa solo tu I le ufisa ma e atu ilunga I tia I vailima oka se matango fia ua peio se wa ainga foi lele ina ia mawhai o na mua le amanoa o so le tāwale tu lou fa fonga le tino ma nga I pesa sia singa a foi lele ale au tu ma le o foi nei ina ia mawhai o na fa fonga mai le tino le mere pisa I ngai le whare mai o le makua I matango fio le whare mai ma te unga ai mase foi o lato tau mawhai e wha mama I tu wala uma e lua tau o le valinga ua I lewa ai ta whewhei se tele o le tupe ua alu I nei tāpenanga a wai le tau ngō fie I le la au fo I lele au mai o na fisi na ia po le ua mea e le tau ngō fie salu e le tau ngō fie me o wheat eaters le salaloi e le tau ngō fie moa a o le taimi o lo o alo ai o tangata e vali atu le mea o water blasters o le ele tise o lo o whaangaina o le suau ma le tiso o lo o whaangaina I nei masini ai maise lava Samoa o le manpower le malosi o tangata awa ana whaia tunei ai aunga tatra mo mumusu tangata e whainga luenga nango lewa uma ona longo a Samoa I le saunoanga le fionga le tamaita I Palemia tango mai o Samoa I lo whai mea le lei o lau tali ngā malo lea o le au wala e mawhai ona e fisoso ni ai I lo nu umalo I tu malo o lau whalapu potonga ia mamafutanga whai le nā ki ole tala le nā Samoa ele uma tala matango fie o le whamoe le nei ia ma le tātou tali ngā malo o na o mai leo la utala noa I le aswana lela sa ili atu se avanoa ia e mumusu uma le to tele o whaia onga ia mamatua fo I sa iai o le so I le tau le tu lai se furu I le tai awa na lela na matua I whaatu mulia ato ai le tu ele lea a mata mai I vai singano sau mai o I le mangwha lea tātou I vai ala ma mota ama wha solo mai ina a mena paka I ta vale o pasi se yo o mai I whaato ia o mai I leone wha solo atu ai I malifa ia malena o ngā ele atua na matua I whaato mulia taro sia iai nisi sa lato pueina o le TV tasi po le TV iwa foi ia sa iaina iata sa o pueina o I le ia o le tato wo le malolonga ia tato baila ia le atoe wha watu ia le whamatalaina foi o tala tuli loa ina ua nganga ifo ia whaiva o Samoa ia ma le tātou polokalame mai a pia I Samoa nei. Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai e mafai ona whaafsotai e le mapumaya ia au nanga e fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga I tau mafa mo taimi whaingata ma whaalave whaafua sei pe a mo omia whaafisotai loa le mapumaya I le telefoni o valuselau lua tasi lua mai le afa le valu le tai au I le lima I le afiafi. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o tolu iwa lua o mo le R-Dash Travel.
Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Mātou te fia e whailoa atu ua te tala ina nei le Sandbell Buffet. Mō tau maftanga i le auli ma le fiafi. Mai le aso lua e o i le asto nai. Lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua. Dina mai le afo le lima e o i na tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lei o le tau maftanga. O saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue i Otahuhu. Whaso tai neso avanoa. Lua ni maiva, whawha o. Lua ni maiva, whawha o. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. E whatalo whatu le atua savea i a te oe, whaftai atu i le ftelenga i a whangabua o le Waimonga. I a po le ftelenga foi a se Manu Francis, Ioane mai leisi i tu atu le nao le veli o lo o tātou ngāru lue whatasi ai. Mai Samoa nei, i le matangofi o le tau le oe ai nei whato atasi le i tu la talu o na tau fia i a mamuta fo i timunga. Ia ai whetau i le lei am le manawa fo i ma nganga ifo i a whaiva o Samoa i a pia nei. Ai, toi turi loa la utala le na i le whaatumuri o le ndeino whanga o i tonu lava i le a onga i mālua fau i le vai tafe i vai singano. Lea sa whai ai le whailo inga matautia le na le tumutumu. Ele ngata i tama matene a onga mai le kolisi o Saint Joseph i Lotopa, o whaia onga, o mātua, whapena fo i nisi o whalapu potonga o matai o li mo whaipule, ia whai uma ula, mātango fie, ia whapena fo i ula whala, ia mā, o le whelo inga sa whaatino nei, o le wha le lenga le i le vā, ia ma tu na i le tau wha ma le muriao e te tai o a onga nei whaatasi ai ma li i ma te mai tai whai a onga o mātua e moni le alo lofa ia lātou whanau ia whaatasi ai ia manisi o i lātou e lango ina onga nei mana tua foila na maua ai ma le whawhatala ana le la mai leo se whawhatala o le tala sa e iai ia i la tau ea o onga i malua fau. E iai o la tau songa i le ekalesia katoliko e a o onga tama e o St. Joseph. E whapena fo i le a onga St. Joseph. E iai o la tau ainga ma tau songa e a o onga i le e whakasa ma le a onga a le ekalesia. O tau si sila Samoa. Ele dia onga le malo ia lo misa. O a onga ale ekalesia. Ekalesia katoliko. Tulou le ekalesia. Ekalesia e whakasa. Whatulo watu i pulenga. Mamalu anei. Ekalesia e ona ia. A onga nei. Ele dia onga le malo. A o a onga ia lo o a o tawai. Ma wha manatuai. A mionga wha kerisiano. Alana mele tupui. Ele aise a mio wha kerisiano o iai. O le a fianga o telefoni. O le a fianga o nisi o tamaitai. O whainga wu. O a fianga o le sikaleti. O le vape. O le avamalos. O le aisa. Mea uma lava nei, o loo iai, no lātou sootanga i mea uma lo whaia oe, e tamaiti. Lunga o whamtalanga e whea veai i upenga ta whailangi ma telefoni. O lesi vaenga ta ua lea se umanu ma le whaafonga mai lea tenu. O ila tau wa lea na nga i eile talanoanga. O ila tau na whaia le whai unga, e whaamalo lo ma suspend au ta alo uma a St. Joseph talu mai le nātau sanga
I mea fo ina tutupu ai. E le o se whai unga le le. E le o se whai unga e a tangi ai se whai unga an tangata i eini tō whamani whautanga. I le manu manu i le a awhia o la ngona o ta maitsi a onga. Male ta alonga sili o na wha pele pele ma pele ia i la tō o le lakapi. Kau tō se sila la iai. I le awhianga o le lakapi. Ma le tāu o le lakapi. Ma mea le anga o lo tutupu le lakapi. Ma le lakapi a Samoa. Mea le nā. E le no fafale le lei. I fina ngalo ma ai o sātu ia maa. E le ngata i matua ai whapena. I le whana. O loa onga i St. Joseph. Le avanua te le sa te tau o na whaapale pale ai i la tau na whaia le tono. Ina ia whaasolomuri i tua ma tau fia ma whaasala ia whanau i le aonga a St. Joseph. E ala le nā, sa mātou whaasoa ai manisi o mātua. Sa lātou whaalongolongo i lau whaasoa i le mata upu nei. O i lava na whai mai o ke le pole whai po ke e o leukte i Samoa nei po o i le tangata i whalongolongo i ai. O i umai lātou sa i ai le whono o whaatonu lea. Lea na lātou whai ai le whaasalanga onga ma le mātu ia. O mea tamaiti. O tātou o tangata mātutu o lau whai tō whae whetuna i ai muni ao. E tātou te wawa ai ma mao i le lumanai ma le a awhianga o langona. Ai ata tau la lea le wawe e sea nei mai a St. Joseph. E le whai ngofie, ma ave ngofie, e tinga. Ioi. Uma tuai ma lesi tausanga onga o lesi tamaititi I whato a lua o tausanga sfuru sultasi sfuru lua sutolu. Lea o ngā atoa. Lea fianga o St. Joseph. Ma lea onga le kalesia. E ave ese tangata a lātou whanau. Ave ese mātua. Wale o toe ao ngā o nālana ave tamaiti o ia o uina lelei. Ma o se aonga e te le ma le record. O lona tala whaasolo pito na fofoa ne ai. Ni tamata a alo lelei o le ta'alonga la kapi. Na watu ma avea. Ma tamo le manu Samoa. Manisi na watu ma o ma avea. O tamala o Black John Schuster Nani. Fear All Blacks sao mai e le nā onga. Kua uma. Wa leo toe anga. Mai o lau fautuanga le nā. Awa o lea e sila Samoa I tu e fio le lalangi. A o iai a pia ma Samoa nei ma avatu ele tala lea. Ai maise o lau tala noa I le tōtele. Samoa ele tau whailo. O whea ale mea o te savali ei ma mātou wheloa I o le maketi ma walau sila fia uma e lea tunu. Ma o upu fo e momori e toele savali. E leo ni upu e tau a whaewa ai le tō wha lea tunu. E leo ni upu e watu o ole ai lea tunu. O upu moni e watu le loto ma le whatu. Ina ia sila I ai Samoa ma whaafonga I ai. Ma whaia I ai ni whai unga le lei. E o lava ia I la tau. O lo se ei I te tonu ma lunga o whono whaatonu nei po o komiti whaafoe nei. Ina ia ma whai o na lātu toi seu le manu. Seu sila. Tanga I le ngalu. Ma le a fianga la lea pe ao ina taia ma pisi le ngalu. I le ngātai whale. Lea la. Le pisi le utou sila iai. O le taimi nei, ia, ua solonga lei, ma ua maua fo I le anganga o le loto mangalo, ma le talo sanga whai o tele le atunu. Ina ia taulu, ai aua nei mau le soifua o se tasi o atali, ma le whanau. Lea na whaamunu alia, ma tinga ina. Ai leisa na mea na whaia. Selefuti ai vasi nganu. E ai si tafi. Ia ai fia ai fua ma. Ke le ave le fua. Le ma ave le fua I le fua I fala blave pe upo le tenu. Tātou talo ina ia maua le whea le whani. Ia e meise fo I le tūranga o le nofo le leo a onga. Awa tasi le nei mea ma tautia.
se mea le taunu mai o le tupu malana masiofo o pele tani ai palo mangi fusuanga i le o ngā tutonu nga le mū o le taulanga ma no foanga faitele i le o se mea le nei ua pei ei tātou o se atu nuu numero tolu, the third least developed countries in the world ua le ngata le tātou ta mau ainga ai ua matua i loa i e matua vale sau pau vale tu lima le tofa ile fa fonga le tunu i mea o loo tu tupu mai i alo matama whanau o Samoa ioe ale upu moni le na e leo se mea tātou te mana o mia o lea o te tilo atu nei o tala no mai isi li i leo sa mātou mafuta fo i matala noa fa mai sa mātou whanongolongo atu sa vea i leo whasoa na tupu mua fo i le mea le nei i misa mua fo i sa whai e le ia o wina le matanga luenga ma leo whaatasi e fo i ma whaia onga i se fe au ta ua tauna mori ma se vaenga e tauna fo i ai le whaafita uli lea tupu mua leo to tupu ai o lau whaasona watu e ta tau ona sila fia le lei e le ngata e le matanga luenga o leo malu o le malo i a pui leo o lātou sila fia no fuanga i e tupu oi whanavlewe nei a o na tu ua onga po le ala usu le tai au e usu i a onga ia iai no fuanga whatali pas pe atu ua le onga ia iai se vasenga o whai a onga ina ia lātou wo whatas ma tuai i ia ma lātou a whai ai se ngā ruenga le lei ese mai le o ino le whanau i le a onga male lau mua o ele i le teimi o a onga ai lātou te pui foi o se ngā ruenga e te tau na whaia i le alofa. This is a collective responsibility i le atu nuu atua. E le na o matua, e le na o whaia onga, e le na o malu o le malo. It takes a village to raise one single child. Ta ua le na. O te whaasoa mai i nā le tātou porokalame. Ai apo atu isi, a o nisi o malu o le malo e mātutua. Mai e te sira fia o e sa vea. An matua sa o lau whaasoa. Na mātou tala noa ai. Ioe. An extra job allocation for police. Ioe. On sai. On sai fo i leo le lātou ngā ruenga. Ina iai i lātou. O le iai, ma le baaio i lātou i o lātou tōninga, o le awha mamaluina, ma mumusu ai tamaiti. They'll have to think twice or three times before they even erupt or do something stupid. O le iai fo i o whaia onga i no whanga nei, tumu iai le whaatalipas. Ia paisi no whanga e tau mamawhai. E iai lava winga o le fili e oso whai e tātou whanau. Ai awa aia i tātou whaia onga ni malu le malo. Manisi foi o tangata mātutu o le nuu o le otoe au ngā i ngā ruenga ua malo lo retire. Ioe, e wa aia loa o lātou tino, naito ina, malo lo manu malo. Ioe, e leise lātou me whai ai nao na wa aia just to be seen at these places. O no whangani, o hot zone areas nei. Hawa aia lole tangata. O na whapenala ia lea o na iai le whaanoano e ave iai. Whaia onga o nisi o matua. E ofo inatu le lātou soifua. E o ai le teimi leo le tu ua lea onga lo tonu le wha. Ia po le wha fo i le lima. Tasi le tu la. Ia o nisi nao vaengo le wanga i le iai ia talanoanga. Awa na tupu. Ai le whaia iai se mea. Tapeo ia le umana fo. Le umana fo la mea. A le la utoi tupu. Ai toi tupu foi. Pe a whai lava. E le amana ia le tuko lalo. Ia ma se talu sangatu. Ina ia tātou manu. Ile soifua
o tama whanau. Pula lava le aonga. O whea le whala puputonga. O whanau lava ia Samoa. E tauna ave e ile tātou whamumua. E ale nā, o le taupu tāu le nā, na ia wawe na fō ia, a o le io o i le taimi. E whaatino ai ia le talinga malo a Samoa. E pei o na tātou tā pena atu nei iai. Sa o wasiasi i le maketi o ia. Sa o wasiasi fō i le maketi o talo i fungalei. Nia ma le maketi o ia i tua mai o le RSA whaafsanga i atu ma le no whangaleo iai ia le tātou whaletupe fō o le Pacific Easy Money Transfer ia pa o le tautua fō i o lo lafu i nā tuai o tātou whaamoli tupe i Samoa. E le aia ma se mea o whaapema iai. A mea ua le mawhai o ngā whatia le whaatau wino o se tauia. I lau tilo. O la lava le ufa Peritania, it's reasonable. Tala whea ngai, o tilo lava iai. Valu se fuluia, Te o fōa au pe ai lalo ane o le tolu se fulutala. O te tau na wha se fulutala. Ala na ave fōlo o tau tolu se fulutala se fululua i o sa iai le tuinga. La leanga o le nāmea. Tātou te le whaafitaia i fōi. Ia le tūlanga o lo o ngangau ai le vao ma whae e le tai o tātou te tai o le ngā tai whale. Leanga e le su ngō fia le ia. E o e maulu, e o i le au, o i le pō. Ia ai te tau fōi o na tātou amana ia. Le malosi ma le angawaa ma to mai o lo o mwhai ai. O na sui ai ia tau mawha le atunu. E le ngātai ano man fasi ia e mai se fōi i le tūlanga o le ia ma whingota mai le sami. Te leia tātou tau talo. O te matua i o whaui i tangata lātou te whai mai. Ia lele wa kou se furuka la i le kolu kala. Whamara mole sami. Olo o iai i le tō whālofa i le atunu. E lafo i loa e whai whātuanga. A whai e so ona ta si i tau. Ai le tala whea ngai. Ma le au whai o talo lo iai. I se tau talo. E leo se me whitau. E leo se me sa o le nāmea. Awa o la fo i loa e le whai whātuanga. Olo no winga. E ke ua la vea ai se kalo fo le kongi se se ai se whai te are nā. Awal popole. O le bele whai isi a wali i e pēa whai la tū whaatala noanga ma la tū tala e watu le atunu i Sam, i New Zealand, Australia. O le whai mai, ua ongi le atunu, a o lau tala o lo avatu, o lo manuia Samoa. O lo o si da fia le le lau whai whaatoanga ma lau whai whaiwa, ma whatu na ia la tū tau, ina ia mua fo i le atunu, awa o le mea moni lava. Ana whape soli tū le atunu, ma leto e mana na o lo ona ua taunga tā tele talo ma isi me uma. E tasi ala soli tū le atunu, o lo aika reisa. O lo aika ngā reisa. Ai tā tia uma talo e le ima se mea koe whakaua. Le aima se i ai toi whātau. Le ala le nā leu te whatuai. O lo pāleni pēa le equation lea i le vā o te ngata whai whātoanga ma le au whai whaiwa. Le au whai la fumanu mo a ano man whasi. Ia whapena fo i tupe ma se leni a le atunu. O lo o mau. Se manu ma le whaafonga mai a le atunu. Na walu i lunga nupi wha. Ana le la i le tau e tale i vau o te tala. O le matua i leina lava pe o lai o le whati whanga. Lai tele tupe. O le taunu unga le nā. O le tele o tupe o lo o maua. Ma tupe i ua whai nei ia vaevaenga ma sā whanga. Ia po o tuftu whanga fo i e. E o tangata i lunga. E tutu.
e toi tali a lato whaamianga ia lato sau whanga sa whai. Mata male nganga whaaftai. O loo le lei ma o loo mwhai o na ngā whatia. Ele mata ngā ruenga. O tupe no, o tupe e invest, o tupe mawhai o na toi whaalu I business, a wā o loo lava le malo si anga o I lato. Or the capacity of business people and the public to reinvest and to service those loans. Whelo e fo manisi o paanga to tino o lewa tau sanga ele whelo ai malolo retire. Sa sia tu foi. Malato o e vai lato supo. Malato pensiona. Le tala fia le na. Ia fo le fo matanga ruenga. Ale malo e pe ona fetoto iai male mautonu ia ona oni fai unga na fai ele te fono male committee fa foi ina ia fai ona fa matu watu ia le fai tau milion o seleni inisi o pisi inisi martina e ma company ina ia fa nga e investai mo atina e mo lumna ia na ole Painga le na o ye le ia sia o ka faonga mala o mai moanga fo lele ina ia sina fia le tunu nai mela iti nei taiao o no le so anto e loka ia o tono le o le fam sinonga I tawul manga umo o le ngase o malo mo ngase o le nei ainga ia o le salo le ale mo ai se avanua o te alui o te tawhao ma sa iri ma o manongi ia vaenga e fia sila fia le tunu ai o taiao sa ilo fa moe o te asiasi ia tato waf ino whanga o lo taula I ai ia le tele o vaa whangota o vaa lau o loa o meli ma vaa lau pasese ina ia mua tuai fo se tala ma lau tau sila a wata penanga le malo a tonu o taiao ia pe mau ai fo ma se avanoa e wheiloa ia tuai I le whaton sili o Ta'alonga mintua o leo mai o na whasoa atu ia matalanoa fo ia le nganga I fo whaiva ia ma le tātou pora kalambe o le tāno ava I le fionga ia la tia manu Ringo Matthew Purcell o le Minster Fold na o le Ministry of Sports and Recreation ia po le Minster o Ta'alonga ia maala ngā oa a wā le whaio ngā ioinga e wha fia ina ai ia loto tangata o le fionga la ia se mun tafa po le telenga ia lua tua semi epati ia o le tātou CEO fōle nā po le Officer City le nā o le watula I mai nei I le tofi ia o le o mo se avanua em faiona fatala noa I le so tau o le memani a tātou I New Zealand mo isi atu no em faiona sa ili mai avanoa ia mo tau faia ina ia loka I tonu avanoa nei tātou talanoa aia e tanu mai fo I ele malau whanua o Samoa. It's a totally different story. It's a different weather. Ona ese fo I le tele o ngā ruenga ma I la tau e awa I le ofisa o le ofisiri po le Minster. Ina ia moa se avano e whatalano I nai I la tau mutaup. Ai o te mtua I le ngona le nganga whaftai. Ona o le anganga o a fionga I Minster o Kapineta ia po la tau sui Minster fo I mapulenga o mtanga ruenga whaolulunga o lo o mwhaio na maua I le teimi ma noa whaoro tātou te a leangai ia ma soalo pule ia ma whasoa fo I nisi o le telo ma tāupu ia e fia mana malama pe ia lo tātou tino la tātou wo le tātou malolonga fo I mai ia so ma tātou telefon I vai whanua le ngana peritania ia o na tātou tue te liu mai ai lea whau mau
Le ngā ngaifo o whaima o Samoa, mali a tō sa vea mo le fitelenga a whangamua, seu manu Francis Ioane mai. Samoa nei, ia ma auki nani New Zealand. In this update, Auckland Council is being told to make sure every community is prepared for an emergency. The Auditor-General's report on its progress since last year's major weather events has found it's revised the emergency response structure and added staff training. It says next steps are improving community communications and increasing participation. Auditor Rachel Patrick says it will be an ongoing process. Really encouraged Council to use the data that it collects to understand gaps in community preparedness and to prioritise resources towards those gaps.
And Auckland Council's welcoming the report, saying it won't shirk its responsibilities. An independent review has found Dunedin's new hospital probably can't be built within its $1.88 billion budget. The government's given Health NZ two options. The first, revising specs by such measures as reducing floors. The second is a staged development on the old hospital site. Infrastructure Minister Chris Bishop says it's predicted the actual cost for the current plan could approach $3 billion. That would make it one of the most expensive hospitals ever built in the Southern Hemisphere. Believe the carrot should be a priority, not the stick, to address truancy. The government's requiring stepped attendance response plans in schools by 2026, with staged action for continued unjustified absences. Associate Education Minister David Seymour is suggesting fining parents in the most extreme cases. PPTA's President Chris Abercrombie says a fine would do nothing to help families with many things going on. It's not a new rule the Minister is talking about, it already exists, and it's used incredibly rarely because we recognise that fining a parent in that situation doesn't change anything, it's not going to get them to school. And the government's move to merge the two big players in our weather services. Science, Innovation and Technology Minister Judith Collins has made the in-principle decision that NIWA will acquire Met Service. And that's news. In sport, All Blacks coach Scott Robertson has paid tribute to Sheriff Sam Cane ahead of his 100th test for the All Blacks. The former skipper will become the 13th All Black to reach the mark when they play the Wallabies on Saturday night in Wellington. Robertson says Cane has been immense in driving standards in the environment since he started. He'll say things what others won't, and I don't say that lightly. Like he I mentioned early on, he's a bit of a sheriff. He's got in the holster and he'll fire and say, no, this is how it is, and I'm going to call you out, or this is the All Black standard. Ineos Britannia skipper Sir Ben Ainslie is hoping to forget the last time he faced Luna Rossa in sailing's Challenger Series decider ahead of their rematch starting overnight in Barcelona. Luna Rossa ran away with a 7-1 victory in Auckland in 2021. That is America's Cup, by the way. And that is news and sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. The Entrust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the Entrust district. That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the Entrust dividend, Auckland. O se talawhiawhia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamulinoto mai le kampania le City Calf wa tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima awhi tala. Pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Te tala mai lea solua anga i lea sosa. Mai leono i le tai au, anga i leono i lea fiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai tau mafutanga le aso. Susu mai loe le tasi valu o Great North Road i Avondale. Le tui sa mau Bakery and Island Food. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalawa.
E le aise tangata e fia e whai ina. E fia manu malo uma tangata. Talu ana whanau mai le tangata. O loo tau wivi lava ina ia manu malo. E tau wa tele le ola manu malo pe a vea ma tangata manu malo. E le ai vo isa tangata e fia whai wo isa tangata whai ina. E lau loa le aua New Zealand, au la kapia New Zealand le lolangi. Ona o se au e manu malo. Wa lau loa nei fo le e manu Samoa taito o fitu. Ona ua avea ma se au manu malo. Ia ele aise so tātou. E fia whai wo isa tangata whai ina. E tolu ni vaenga tā ua moli mau mai ai le tuspaia. E te tau ona au sia e le tangata. E maua ai le manu malo whalenganga. Mumua, o le toi whanau mai. Lona lua le whatuatua, lona tō lua le upumoni. E te tau ona toi whanau i tātou i le atua. Tu sia e mua Ioane. A wā o i lātou umai whanau mai i le atua. E manu malo i lātou e le lalolangi uma. Tu sia la apostolo Paulo. O se ua ke riso, o le tangata fowia, po o le tangata manu malo. O tangata umo le malo le tua, o tangata manu malo. Petala Yesu, e moni o te whaiatu i ate oe. A leo toi whanau le tangata e le mawhai o na ia i loa, e le mawhai o na i loa e ia o le malo le tua. O le whaatua tua. O le whatuatua e whaatino ai le malo si o lo i te tono o le tangata manu malo. O le whatuatua e le to e whaalangolango ai le tangata e le malo si o le tino ma le mawhauwhau. Ai o le a whaalangolango me uma i le mana o le tua. O le whatuatua e sa ili me whesili le mana malo si o le tua. I so se whai unga e te tau o na whaia. Tu sia e mua Ioane. O le nei fo i le manu malo. E manu malo ai i le lalolangi. O lo tātou whātua tua lava lea. O le upumoni. E mawhaia me uma i le iloa o le me moni. Petala Yesu. Wa nei le ala male upumoni ma le ola. E iloa o tou le me moni. E whaasa aloto fo i o tou ele me moni. O le tali tonu i le upumoni. O le ola i le upumoni. A vea le upumoni e pūlea o tātou tangata, a vea le upumoni e pūlea o tātou o langa, ma wha le leia, ma toi wha a tupuina o tātou o langa, ma wha a whawina o tātou tangata lilo, o le talia mai loa le upumoni, e mautino ai le ola whiwhi o le tangata manu māloi le anganga. A whai ola i le o langa to i lalo i sa vaivainga i le angasala, o lo wala au mai Yesu e ma whai o na vea oe, matangata manu malo. Ai olo ia te oile filifilinga e talia ai le walau, ina ia toi whanau whawina. I le whatuatua e talia ai le upmoni. O Yesu le ala le ola male upmoni, wana o ia lava tātou te ola manu malo ai. Ia o e fia manu malo. Tātou tau sini o le manu malo. Talia le manu malo ke riso. Tātou te manu malo ai. Ma avea ai tātou matangata o le malo o le tua. Mana tua, e le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Yes,
Ia, te whaatalo whatu ma whaawhenua ia tule ia tau o Savele nei. I le tātou Paul Kalame, o le ngā ngaifo whaiva o Samoa, mai Samoa nei ia pia. Ia o se langona whiwhia ma le ngā ngā whaaftai. Kua mwhai o na maua le nei lao lao. Ia a o tau mwhai pē whātotonga ia le tātou studio I nei ia pia. Ia po tonu fo I o Malifa. Ia ma le whatan malo le Travelers Point. Ia o se langona e mawhai ai o na whasoa fo I le atunu. Ele ngata, ele au nangam le tautua mai au kilani New Zealand. Ia e whapera fo I le lolo tafa e fio le lalorangi. Whatalofa whapitoa lava ma whamanuia atu I a aso soifua o I la tau lo whamnatuino la tau aso soifua I le so. Ia e mese le tina matua ia Elisabetta Alofi Po. Ia o malanga siasi I Australia. Ia AFM mai. Sarah, ia ta watu ia savea. Alofa mata mai se pese folele moa'u o te fia tele e whalongolongo le Radio Samoa. Ia mai se lava ia le tānoa awa I le astonai. Ia malenganga I fo whaiva I aso uma o le vai aso. Le lau vai atu. Ana o se aso whanau. Ia se manu o tātu se pese. Ao tātou Porokalame le o se Porokalame o aso whanau. Mali e o el tina Elisabetta Alofi Po. Ia. Sei o koe fo ia kui le vai aso. Ia ona whapena lea ona tā se pese mo oe. Ai, o le tāua. O le au te wawai atu. Ia o nofo le lei mai lava si o tina. Ia mataputapua I mai. Ia e masani o na whalongolongo atu ia so umolo vai aso ma le astona I New Zealand. I le teime whai ai le tautua ala unei tangata. A o lea la, ele mamau atu le mātou whale. Ma le meo lai nofo mai ai mamata mataifo I lana TV. Ia ma le nofoanga leo wai ai le tātou studio. Patino lava mo le Radio Samoa whaftai fo I le fionga a Sang Poltele ulo la. Ia o le paanga tūtino le nā o ia fo'i o le ripule o le tātou televisa le National University of Samoa le fo'i tau te sila lewa o iai ia na Porokalame pe o na whaatala no atuai ia le te a fionga le ripule ia po o le whaululunga o le ngangana Samoa ma le Samoan Studies le tofa Dr. Mateo o se fianga sili nā le nā I le whawhongwhonga mai ale tātou o tunu. Ona whapanuia tuele I si o tina, leo lua I ali I so alo la whaitele whapale mata o le alofa lavea, lea o loo whalangolungu whaftai mo le tāpo inga. Mese o tu uma, ta mam tina mātutua o loo whalangolongo ma tapu ai mai ia ma alato talo sanga foi o lo afe mai ai ia ma fa maduia mai le whinga wenga Radio Samoa le ngata I au kilani New Zealand ia fa peda foi ia te utou ia ma ila to lo nga lo atu I Samoa nei ia fatalo fatu I le sunga ia vasi le fiti mai ina I Puhinui I Papatoetoe ia male fritua ia fa pe foi la ngali va taibo tar sanga ia ele ngata le o le tina ia etevise Ioane mana tua o la malo male paanga to tino lea ale tatou Porokalame o le nganga ifo o whaiva o Samoa e le itupa o le soifua tau o fiafi o le soifua pula langoto e iai I la tau o tamatina mātutua ele ngata I maota malawa o fale o tangata matua me se fo I maota ngasi e la tau o fai fe au o malolo manu malo mai malolo retire malolo pensiona ia o le tele o tau sanga sa la tau o suaswaile I puvai o le ola ia ma whaatuna paulia ma whaafale le malu I vaenga ese o le la tau ngā ruenga o lea ua toe mapu mai e toe whauau la le tātou Porokalame le nā I le aso lulu o le vai aso fau ina ia manatua I pea ia le tūlanga lo iai le soifua whaingatai le teimile nei o tātou tamam tina mātutua ona o ngase o le mafau lo a fiai
lea nao o iei le tātou talanoanga i le vai aso na se mawai atu nei ngasa le mawhawhau e pe o le dementia senile ia maisi lava foi ia ngasa ua ngalo ai ia mea ia ai tāua tele le whamanatu ia te oe o le vaia le lei o tātou ta mamtina mātutua o se whiwhianga siri le nā wa umalo lātou tai au sa fua ai lo tai au ia o le taimi le nei tātou te toi whafo i le alofa i o tātou ta mamtina mātua awala por kalambe o le lava ia satu tātou talanoa ai i se tasi o mata upu o leo lo langa ai fina ngalo o le atunu ai maise o whanau ua lātou tau pule matalanoa o le a ave o lātou mātua i fale o tangata mātutua e tausi ai ai manatua le lei e leo se tū ma se anga lea i whanua a Samoa ua mae o le tai au na tapena e mātua asin sina o tātou te whaia le tai au mō tātou mātua ma tātou whanau matausia i lātou o winga nā o papalangi ma tū maanga nā papalangi e whai na umalona whaatau le toi ina male olo matua le whale. This is the family home. Wa mātutua. Ia leo tau pule la ave i whale o tangata mātutua. Ai o whaatau le a seta tāua. Ai tufa. Whai tufa ngā tupe po ai pe to fia le whanau. Ai o le toe tali watu o le vaenga le nao le pore kalame o le soifua tāua fiafi o tātou mātua i le aso lulu o le vāsa fau. O le a tātou toe whale ai le mata upu leo. Ina ia aua lava ni iai o tātou langona. Ni tūlanga o ni whaunga leanga whapena e ave ina i o tātou mātutua. Ua pula la nguto mutau fiafi lo lātou soifua e tau sia i tangata ese. A lea la uta watu walanga sa o iai i le research lea na whaia le public health a le Auckland University ma le Auckland Health e tā ua tele le mea le nā a tātou o vea o tātou mātua i no whanga nui o tangata mātua a lai malos e vave ana sola lo lātou fifia e ma lo lātou soifua e vave foi o na whioti tulaun whaafonga le tunu e o le maliu on the tūlanga o ni ngase. These old people our grandparents, they die of broken hearts. Vavelo o mai leoti no le tūlanga o le tae momomo le fatu aisea. Ua whaanof sea i lātou e lātou lava whanau na tupunga mai o lātou suru ngā titi. A se uto vava aina mo tu sisile le mea valele ua whai. Le nā o le a whaato toa le tātou por kalame i le soifua tau ma fiafi o tua asina sina le vas fau ai o te talanoa tu pe inisi o vaenga tāua na e iei o tātou mātua ua ngalo mea ma afia e le ngasa dementia e to tele lātou o lo inu fuala au e mai te tau o na whaia se tau mawhitanga a o le inuina nā fuala au malonosi e le taimi ngalo ai i lātou le awala e toi fo i mai ai pe a whai e tu ua le whale ai le o iai si tangata matua lātou te vaai o tātou mātua e leilo lo mai ai ua tasi le dafa fita au le lo tula i mai tonu au kilani mai si no whanga iai Samoa mo tātou mātua o leilo lo o tātou mātua a matala le whai tutoa ua alu le lo matua po le toi ina e lunga le ala tele e le toi manatua pe whawhewhea le au wala e o mai ai le whale. A whaile i inuina anu whala au, mai whapena fwoi o na le whaia se tau mawha. E i whaia se tau mawhtanga. Ia, e le lope mo le manawa le ala, ia matu poini se whalawe lave pe la vea fwoi se ta vale, ia ma le tele o i lātou o longo atu, ia le tātou ofisa e sue masaili mafsoswani ai i lea foi whawhita au li o lo tulai mai. Se e mai leo la talanoanga
Langa o le vai aso na se mawai atu nei sa o whaatala noi nai le fionga le minsta o a onga. O le minsta le a honorable se ula Ioane tua au. Oka se o le na whasoa e le tūlanga o le tāua o le tāpenanga a whaia onga. Male matanga luenga ina ia tu watu le lātou tau au e fesoso ni ai. I le matanga luenga o leo. Ua maa e o na tala noina le kāpeneta ma ua whapena fōi o na ioe iai le fionga le minsta. I le malolo ai o a onga ai tu ina tu le tau au o whaia onga o le atanu uen whaio na mo lea noa. E fesoso ni tuai. I le vasenga o leo. Ina ia mauti noa, ia lava i la tau e puipuia le saunga le mu. O le mamalu o le au sufono mai ia tunu e 5 leono o le tau pulenga a pele tania. Sa o sirigia i le fionga le minsta. I se tasi o whawhita auli o no tulai mai. I le nā lua vai aso e ono sui ai le ngona o e sa whaia onga ai o avea o ni temporary police ma whapea mai ai lau fionga i le minsta o onga fina ngalo mali i alo le nā whai ua taladoa i a Chris Hazelman tulule le taulangi o le tamali la tau te fia wha wau lo na ngā lulue o ni leo ia ai saudo ia le fionga le minsta ia atolu i lava ni mea whapena e ono tupu mai a o le taimile nei ua matua i ona mau i ona lima ma tau fiofi ma mau o lona winga o le ufolele ale tunu ue masani ai wheme o matua i ai lava tulo o matua i whape meo lava I le tūlanga o le tāo fiofi ma mau I ana whaia onga. Ko suinga tā whaia onga, ai ua tau ma whaifoi I le matanga ruenga. Ina ia whaawau o na koleni I whaia onga. Ofa ia I nisi o tutongi le lei. Ma ia whaia ni skorsipi mō whaia onga. Ina ia tāo fiofi ma mau mai ai. I le malanga I lea matanga ruenga mo I le matanga ruenga. Kaya whapena whoi ona una ia le tupulanga te la vau mai le vasenga se fulu sultas sulua sutolu ina ia avea le whaia onga o se career path mo tupulanga te la vau le tātou tunu. Awa, ele ai seisi vala aunga sili atu nai lo le vala uina o se whaia onga na te ao atu ni tupulanga lalo vawa e avea mani te taima ma ni lumanai o Samoa mo ata ao. Ta ua le nā o le sauranga. O stasi po I o whawhita uli na tūlai mai. E te tonu lava le matanga ruenga o a onga e mese le vasenga o whai a onga. O le tamu whainga lea ina ia au mai le technology. Sa whaunga ai le internet ma le Zoom mea uma whapena I le taimi o le Koviti. Misela. Maisi fa mai na pesia I lo tātou tunu. O le whalawe lawe na whawhia ngai ma le matanga ruenga wa onga. Ua au mai le teknolosi le I tonu na ia o ina whanau. Mai le leo mai le potu wa onga ai whai mai I le whale I a lato wa onga. E le I tā pena whai a onga. The teachers were not prepared in terms of using the technology. La tutele I a uina I le computer ia whapena fo I ia vaenga ese o technology ma whaamtalanga I ona ponei. Ao leala ua tā mau I le tōwha le whionga le minsta ina ia o uina ia whaia onga I lea fo I poto ma lea anga waa. Ina I mwhaiona lātou. E le isa onga o le whaio o se computer room
Ioi, ele se o ngā o le lau mai o laptops ia ma computer I tono o se a onga. Ai le iloa e whai a onga whao ngā le teknolosi. Tā ua tele le nātala nuanga. Ua wha loto tele ai fo I le fionga le minsta. Ina ia tilo I le tūlna. Awa se manu ma le whaafonga mai le atunu. Ele uma ai taimi whapea. Leo fo I olo walu ia. E iai isi wha mai o ngonga. E ona pesi ai I lo tātou tunu le Pasifika ma le laulangi. Lea tātou te whaatalitali iai. E ona toi tupu mai fōi le tāo fio a onga. Ia ma whapena ona o mai tamui o lātou a inga manisi no whanga. Haua le nā o le talanduanga ma le fionga I le minsta o le nā wa yaso ua tūna yatu. Ona se mai leo la talandoanga, leanga e so talandoanga nei e lua, ma le fionga I le minsta o a onga, o a minsta o talonga. Na saunoa I le fionga I le minsta o talonga, Honourable Sports, Minister of Sports and Recreation, Honourable Lau Matia Manu, Ringo Bossau. Ko tau mo whai nei, ina ia tūsia se tū la whono ma avatu e sila iai ia le fionga I le Lawyer City. Ina ia mawhai, ona a apa mai ia le malo. I to tonu o whai ngā tonu a le Board of Directors a le Lakapi Samoa. Malana pule anga. Mana tua fo I o le taimile nei, e le mawhai e le malo, ona a apa atu iai, a e tele tupe a le malo, o loo tuu atu iai. Le ana ta uaile lua olu tasi, lua olu lua, tasi, tesi ma le 2 miliona, ta iono se lau miliona na tu inatu, mwha ma tuu atu le tausanga lua afe ma le tasi, lua afe lua su tasi, lua afe lua su ma lua. Peita iane, ele I le leo na ta pena, ma ele o iloa po fea tonu ia whamaunga nā ngā iai ia nei tupe. Stasi lea fo o whalapu patonga e o mai le teimi nei e le mautu lava ona au mai I luma. Se lato lipoti ma whamaunga o tupe maua ma tupe whaalu. E o mai fo le teimi nei. Tasi lea whalapu patonga au tū ale atunu. E lea I lava ni ana aseta, leai ni ana investment, ma o le ala fo le nā, lātou te lisai, manonofo lisi, I isi facilities e peo na whaia I le teimu o tuanai, I no whanga o le Universite o le Pasifika, o le USAP I Alafua. Whapena fo I nisi o no whanga sa lātou lisi ina, mai le matanga luenga a onga, I Malifa. E le ai se fale, le ai se no whanga, e fausia e tapu vai tasi uma I ai mea le Lakapi Samoa. Ma le ala fo le nā, tautu silai, ia pe e whewa, e whewa I pe o tangata, fo lea whe mo wa I e tau o le gypsies, o mona whaatula tau whare I tala I lalo o whaatula tau. E wheta a milo a I pe o le taimi fo lele na aluaile malanga I le fast food tau sanga o whaase solo ele atua ele tonga vau. Ia matola wapi solo. Ma toe se I lato apitanga matoyo. Ale ala le na, le ua ma whasoa I malionga I le minsta o talonga. Ua whia apa mai malo, le ngā tele o na tupe, ia whaia fo I tō whinga le lei, ia mapulenga le lei. Good governance and also responsibilities. Ma ia ia pulenga le lei na epe o le transparency, o le atsi o le vaai, I le tāua o tonu, ami o tonu, e te tau o nā tangia ai. Le whamaoni o le whaongaina o Seleni Moa, ia whapea fo'i ia Seleni whaalu o le ale mutangaru
po o le whala puputonga fo'i o le tātou le kapia a Samoa. Stasio vaenga sa ma whasoa e fo'i ma le whionga le Minstown. O le tūlanga tā ua lea o le ausia e a tātou whaia onga whavau malo. International coaches to coach international teams. Tātou tele I o le level 2 ma le level 3 e pei e te tau ona mana o mia I lalo o le whawai o le IRB. A whaia le o se coach I le certification ma le qualification le nā o le level 2 ma le level 3. Lono winga e mawa runga tele level 0 na whaatūlanga mai e le IRB. Ko lono winga e pangatia lava le tātou au. Te a whai, e le mwhai whoi na ausia e tātou whai a onga, whaavao malo, ia whai longa o whaatūlanga mai, e le lakapia a le lalolangi. Al sila na tūlai mene, o aila, o ai nisi, lale me o le whaariari me whapene, a whai o le a whini, tānganga se coach ale manu Samoa, po o le manusina, po le under 20, e te tau o na mai I luma, transparency, ia tangia ai la mi o tonu, o ai la lea ua qualify, o ai lea uina le whaspepa lea, o lo o tau mai ai, the certification ua approved and sealed by the International Rugby, po o le International Rugby Board. Nea tā ua nā se manu e mese foi le whaafongafonga tāpua I mai e lea tunu a wā e whaamemelo ma whaamamai I le tātou au o le manu Samoa ai pangalea e le o iai lava sona tūlanga tā ua e mawhai o na whaia I la mi o tonu I whaai unga le lei whaai unga ta tau. A wale bele na tūrai mai, I le vai aso lea na whaatalanoa ai le whionga I le rori I angal mana. Rudolph Moores. Na matua whetee na I ai. E le loa po o aina tulia o ia. Pena tuli e pulea I Vincent. Pena tuli o ia. E le sunga ia se manu. Tunau le swafa se umanu ele o oeren kuri o le se umanu. Se umanu le mai na ko eva ko e meo now chang e po le a ko lai moi o le do la po la me a fai a le la o tele no mai si su yo le board se malie ngal mal bana ma tu tele I fono tu le ese o mai I lo to finga o le veo se whai a onga o le under 20s, mana tu o le tā wotele le under 20s, o le au lea e whasoani whidai le tātou au tele o le manu Samoa. Ea o te whanongolongo ato le vaso le nei e whaatino ai le mediation, ea e tasi ala wawai atu, pei e whoringa mai, e ato I whafo le mediation nei, ea le tūlanga o le tālo sanga, ale a whionga e angalu male mana. E lau sunga zau mana. Ona o leo te wawa ai atu lesi o research le, e le I qualify fo ingalu male mana ia, e lalo o le whawae, ose level 2 or level 3 international certified qualified coach. Ia, ale ana o mai lungo tu singa male vaenga le kon kalati. Lo fa pe mai ingalu male mana. Walava ya te ia le malienga lea na tuutu. It was a verbal agreement. It is just as good as a written agreement on a contract offer. Awai ye baenga e taunu family ina o le contract law, o le memo or even employment law. One, there should be an offer. E iai le mea ua ofo ina tu ia te oe. Lua, there should be an acceptance. E tau na talieina, pe te ina foi. Tolu, you honor the contract. Ioe, talo la o la to uma patiulo iai e le whengainga leo o sia. E tau loa ona tau sia
Ia, ma whapena o na whaatino lau pito la au e tu sai ma le whianga inga lea. Ia, e uila ina le tustusia le whianga inga le whianga lea lori. A o lea na tu. Ai o te tali tonu ma le whaamaoni. O lea na sila fie la wali ia. Lea na whaia le upu lea. E popole fua le name o le konkala te saini. O lau upua o le tuspa ia lea. Ta ua le na a ngā fo i le whaafonga mai ai la tau e malmalama i le law of tort and law of contract and employment. Tusi lalo. Red, black and white, tusi lalo, masaini e le nā mea i so se teimi tau te whai ai mo si osi ni whenga inga ina ea mawhai o na whaamalosia i lalo le tula whono pēo o mai ni me ta on disputes ia pofetena inga i le whinaunga whāle tula whono i nei mea. Ia, nai vaenga tā rua na o lea o te manatua ina ia sa talanoina ai o te lei malanga mai o na ole le ai o se teimi e whaatino ai ia tātou whaasoa o na o nisi o tua noa whaale ainga le maalo fia e le mwhai ana whai e tawana whai. O na o mai leo o la utalanoa e le vaso le nei New Zealand. Lea sa opa iai ia le Mental Health Week a New Zealand o amtalia le nei mai aso ina ia whaatawu i nai fōi ia le vava ai i ngasi o le mawhawhau le umana tātou talanoa atu i ngasi o le mawhawhau lo a fia ai ia o tātou tamam tina mātutua a o ngasi o le mawhawhau lo a fia ai i tātou o le tūpulanga maso o stangata lava. Ai whaafonga le research sa mātou i ai a se manu e mese fōi le whaafonga tāpua i ale atunu. Anybody can be affected by mental health issues or mental illness. So stangata lava. Lo ia for mai psychologist or i whai whiau or source any walks of life. We are all bound to have some mental capacity or some mental issues in our lives. Ono lea, o le kele o le stress, o le tele o le meo le whimo, o le mautonu, whawhita uli, social issues, social relationships, o mawhtanga whaale ainga, mawhtanga whaale tangata, so tanga whaale tangata, wā whaale tangata. Elei ala sisi alo mai ai. Social issues in terms of money, malau whasoa I tono lo ainga, ua e le ngawhatia. Social relationships, mawhtanga whaale ungari, mawhtanga whaale wo, mawhtanga wha tangata I le ekalesia, o so tanga whaale ainga, o so tanga I ngā ruengi. E a fia umai lava I tātou. O le lesi vaianga o le na research, you have a choice. E iei lau whiriwhiringa e whaia. E whawhia na whatino le whiriwhiringa le nā. A lea iei ia treatments ia po o vaianga fo I mwhaio na sosani fo ia ai vaianga na. O lea wa iei fuala au. O lea wa iei counseling and advocacy services. Iei la tau o popoto alo ia I ngasi o le mawhawhau psychiatrist. Ia maisi lava. Sulu I lau whai au. Ia ake sulu ak fwoi whai au I o la whai au tu mawhawhau whai au. Ela au tino nga whare kua. Ia o masani le tunu I lau talanoa. Walanga I le sisi. Tele o mata au tātou talanoa I ai. E tā ua awa. We talk, this is the reality of things and it hits home. It is sila. Ona fuaila ilea onisi vaenga e tula I mai. Alcohol,
ia whapea foi whala au whasaina ia o maluana o a foi isi mea ni i lalo le mea ngari mole ingu savali le po ma moe sisi ko ia ma fasi ka ngaka a i le loke o ngā mea awa e lo tea mea na a se manu ma le whaafonga mai a le atinu. They are also a trigger to health issues and mental illness. The usage of alcohol and narcotic substances. Me umana o le sau le research. Ia whapena fo leo na fia ia tātou tupulanga televou. A o le mea leo whain, leo tu lai mene. E le na o tupulanga televou se manu maulo la e a fia i le whawhita uli leo o tu lai mai nei o le pule le soifua. Po le pule le ola. O ai tangata mātutua o tai ono se fultau sanga. Ke ofo o lako koe fia whai o le nei mea. Ia le na, ala e mālamalama le lei ai. O le matua i ti ngā, mawili ti ngā o le tua. I lou fia pule i le ola na whai e le tua. I lo se mea oi. Mea na whai e le tua, leo ai pule e nei. E te pule ai o le tua na ia au mai. A lea la e fia pule ai le teimi e ave e se ai. Ka ua mea nā, e mata i tū se manu me le whaafonga mai e le atunu, na i o tātou whanau. O sui o la nga. O mai, o le toi masani le mai e pepese i tātou whainga lotu o le fiafi a o le italia le sua. O mai, o i le potu, o no nofo pongi sā ai. O le o toi fia vava ai se malamalama a tau susu e atu. Ia se i e wha malama a e pe e vai sulu le la. Fo le peu vai i se malosi, anga malosi, fafo se i lona ola. Ua fia e nofo maola le pongsa. Ia o mela i o lea mai fo i fautuanga. Tātou wa mana ia. Suinga ese e tūra i mai i alo matama whanau ole. Wale fia ai. Ke i awale ai. Ia o mea sa fia e whai. Wale o toi fia e whai. Social life with others, brothers and sisters and family. Wale o toi fia e whai. E te tau ona whano ina nā mata upu mana vaenga. A o tātou iai. Ile mata upu o le New Zealand Mental Health Week. Oisi foi vaenga I lau fionga ia pola vitalenga tele ai. Whonga mua. O le mata upu lea o upu tau whai. Lei se atu nuu I le lalolangi atoa nā te maua Samoa I langa ngana ma upu fou tau whai e ula I stangata ua whale tonu lo na mafau fau. O tātou le na whanau uma mai upu nā ua pāle wa au le kama. Sau le se kama ua vasti. Sau le si kaimi whe mai ai. Se ua le lopo whenmere o le lalolai. We create so many words and that has an impact in mental health issues. Ia kama se o le vale are me au tātou ni tātou tala noa I nā upu pe ni upu ele ano I eise te ngata. Ia a lela wa o mai ia tātou le nei vai aso. Ia au kau koe whai e nei vai aso le mea nga. Oro ngofo lau le vale o siska ngaka. Sei uma le vai aso nei. Ia koe whai foi le vai aso fau. Ia leo vai atu. Ua to es fulmul tolo minute o na tale o le tu la fitu yamato I Samone ia a o le na ua to es fulmale valu minute o na tale o le tu la ono ia te outou I New Zealand
Tātou wola e vaina e tātou whasalonga whapisinisi o iai ni teimile nei. Ia toe te liu mai iai lea. Ia ma whaawau le tu la muli o le ngā ngai fo whaiva o Samoa i na ua tāwalunga tiu te ma whaiva alo flima o le nei a solulu. Sola le fafine a chia ina o icha se mea aleanga o le faalu maina le se cho alua le aima se tupe na o le tangita amilo la alo sue sa o ai lava le se cho ya ina sili le alo falo o formina se anga o va de lo ina e titina se sa ala le kale male fangu masima o yo e sunga ya oi no uno nangwa chia oi 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 tele la basura y agua mía Chele ole fili male jam lama lama wa ai mai lava na le tasila te pele ai o mai faulo o susu ole pepe sisa o ai lava le si toya ina sili le alo fano o forminga se anda o va de lo haina e chichina sisa ai le kale male fano masima o yo wesunga ya o no uno na mo chia o yo Tale la basura y agua mía. Afayua e alu awa e te joesa e palu o le meo si e tawhana o tele popole lava ui tamaiti e matutua lava o mai so e peri Sa o ai lava le si toya ina e sili le alo felo o formina se ana o va de lo haina wa chichina se sa ai le kale male fangu masima o yo e sunga ya oi no uno nango chia oi oi ue tele la basura y agua mía Afayua e alu awa e te toi sal e palu o le meo si e tawhana o tele popole lava ui tamaiti e matutua lava o mai so e peri sisa o ai lava le si toya ina e sili le alo falo o formina se ana o va de lo haina wa chichina sisa ale le kale male fangu masima o yo e sunga ya oi no uno nango chia oi oi ue tale la basura y agua mía O fianga o ta'longa whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailoina nisi whaatalanoanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'longa whaitupe. Le mapu maia. Telefoni
o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua, mai le valu i le tai au se i o i le lima. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O fuafua sau tafonga I Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tonu na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapina ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au li etalia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malo lo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au loa lo ofisa malanga. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o mo le R-Dash Travel. In this update, the Health Minister says the new Dunedin Hospital project has been troubled since it began. An independent review has found costs are barrelling towards $3 billion, up from its budget of $1.88 billion. The government is asking Health New Zealand for advice on cheaper options. Minister Shane Reti says problems include the land purchase and demolition cost and contaminated ground. Piling difficulty, flood level risk, and an extremely constrained construction site flanked on 3 sites by state highways, making it a difficult project for contractors and suppliers. The Trade Minister says a new free trade agreement with the United Arab Emirates addresses concerns about workers' rights. Todd McClay and counterpart Minister Al Zayudi signed the deal this morning to remove 98.5% of export duties. The CTUs raise concerns migrant workers make up 88% of the UAE workforce with little to no work protections. McClay says the deal has a sustainable trade section. It was important for both sides to make sure that this was more than just trade, that it actually talked about the values of both countries. Hastings youngsters may soon get council voting rights despite not being elected. The Hastings District Youth Council has successfully lobbied to sit on council committees and to vote alongside councillors. The council today narrowly voted to support the move and pay the high schoolers for their time. Youth Council Chair Chris Proctor says it's about giving youth a say. In areas like Flaxman and Hastings, there is almost 50% of the population under the age of 25. We have really, really low voter turnout in the under 25 category. Failed Duval businesses owe more than $200 million. Cabinet appointed statutory managers, PwC, say businesses in the developer group owe an estimated $237 million. That's news. In sport, rain has again disrupted the opening day of the second cricket test between New Zealand and Sri Lanka at Galle. They are now back on the pitch a short time ago. Sri Lanka were 49 for the loss of 1 after winning the toss. Tim Southee's taken the first wicket for the Black Caps. Pathum Nissanka caught behind for 1. One last start at Sky Stadium for TJ Perenara. The veteran Wellington Hurricanes and All Blacks halfback will play his last match in New Zealand when he starts in the second Bledisloe Cup test on Saturday night. But Perenara says there's no time to worry about goodbyes yet. I'll reflect back on it after the season
and be able to feel it a little bit more. Right now, I've just got a job to do. My job is to go out there and win a rugby game and impact winning in this environment. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Foto atasi mafau ngai wasau tualasi lelo fae mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si ole o tafia falongo iai la upele ea o ofea o ei Lalulangi pua o male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa moatu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami male au e fe tafeai Le timu ngai se ito mai Wa o ngala lai le fia inu mai Fai mai e sotana Po o a upele ai Lalulangi pua o amale manu Wa sola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa moatu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whanga luina O tete wina Pea oe isi o ufatu O na punava o siota o langa O mea lelei ma mea leanga Wale sawai So oseta The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again
Walulangi pua male malulu Wasola lela fasulu sulu Unai o foli ngai Wama watu Pe ana ela Talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai Ia, so whatalo whatu I lau mai moanga I lunga o pe aumba ngalu o le ea ai mai se foi le upenga te whailangi a le Radio Samoa. Ia, mai se foi lo mātou nofo atu I Samoa nei. Ia, matau mo whai pe la langi le u. Ia, ma whaatino le tātou Porokalame mai vasa e tele. Ia ma whai pea ona longo pui ali I lo tātou tino I mea lo tupu I Samoa. Ia, mai se foi mea lo tupu I nā. I le lo toi whale I lo tātou wānu no whai I New Zealand. O le onai vaenga tāua ia o te manatua ina ia ma whai foi o na awa iai le whamuamua le atunu o tau nuu mai I nei ai whaatala no ina loa ia I la ua o e na soifua mai ia ma whaola ina mai le whaalawe lave lea na tula I mai na lave vea ai ia nisi o I la tau e ngā lulua I whaawai teimi I le pita nuu o Rama I le anga I mai I lua I Bombay Hill, ia ma ua tūla lata mai au ki lani I le mea o loo na nofo ai, ia ai la vea ai le loli le nā, ma mālidi wai le tōtolu ai mānunua le toa whā. Mai o mai le teimi nei, o loo whaata o tolia pēr le sunga I le unga, le sunga ia sipi, o loo to oto pēr. I le whalema I nā I mero moa. Ai mole silifia le tunu, ua mai o fōi o na o iai ia le tātou Porokalame o le tau o le tano awa ia whapea fōi ma le ngā ngaifo whaiwa. O le atunu ma whaatala noa ina le sunga ia luai tāwita, ia whapea fōi le sunga ia sasi neru. Lea o loo soifua pea ai e onga ma tōtu ngā ni manua. Lea o whea ngai nei ma I la ua. I le teimi nei, ai maise o le tau wa aia o li I fōmai whaapitoa. Ia manatua le whaatalandoanga le nā le a tau savea ma le sunga ia luai tāwita, ma sasi neru. Ia na tu sao tu lava I sili le motele I sa la whai. Ia ma amoi ei so la whingalo. E le ngata le taimi na tupu ai le whaalawe lawe. Ia e whape na fōi ni manua o lo whianga I pēr ma I la ua. Ma le taunga tā o pāsese o lo o malanga mai ai. Ia manantua e malanga mai le pasi. A ngā I sāle longa. So lunga le waa. Ngai malanga mai I muli whandua. Toi po ele pas. No ele si pasi a ngai le mauta ngasi ma totua. E tele tupe aluai. E tele foi tupe tongi ai specialist ma fo mai whaapitoa. Mo manu anga o loo whiangai me la ua. Tanga I ane I le taumawhainga le whono whau tua ma malu o Samoa. Olo iai le whianga I le teitei whono. Whianga I le to oli I a tofilau Ted Stanley. Ia whapea fōi I a le whianga I le tātou teu o loa. Whianga a pule mangafa le Sina Hunt. Ia palo o vaivainga o le whonga le whono ma le whailau tusi le whono. Ia whaatasi ai ma le langolango sua mai. A le wtelenga ia tele ai Edwin Puni. O ia leo le teitei whono o le pulenga a malo o le Pasifika po le Pacific Leaders Forum le o aveai ia le whiunga na loni I a puleai a semi puleai ia matei whono le tu pao Samoa. Alo iai le tātou accountant na o le RSE
Supporters Fund. Ole aunga le wha moe. O leo o mana tātou su tupe. Ia ma tātou maua fōi se tino I tupe I le alofa tula I Samoa maisi tangata o le lalolangi. Ia ma maua ai se leni sa vai tutusa. Mo I la tau e to tolu ua maliliu. A o tangata la ia e soifua mai nei. Lapi o lua I Tavita Sasi Neru. Tangata tonu nei na whai I aile tātou a council na. O Samoa umala o lo lalam papa o New Zealand. Paso se tafa la langi mo Samoa nei. O le nā o I aile tātou a council na esi teimi ia o na wha e mo atu le I lunga. O le tātou Polokalambe ma le tātou screen. Ina ia mwhai o na tātou tongi maa ma vero aso iai. Awa e le toi ato toa ma losio ne yuso. Ma le sila fia fo I le tunu. Lea sa o talanoa ma ta ua I la ua. Ai longa e toi fo I mai. E whaatino ni ngā ruenga whaavaiteni. O na ua mautinoa lava. E le toi ai ato toa le fo I mai o le malosi e pei o na saiai. O I la tau o lo ngā lua I ngā ruenga whaavaiteni. E te le lo la tau sao. I le te mau a ingo Samoa e mese o le paketi le atunu. Pe ao o le tala whaatau o le tupe. I lea tau sanga ma lea tau sanga wha le tupe. O tupe mua I nā. E te tongi ifo e whale whai ngā ruenga. O na whaafsuia I la ia lea ma le international exchange rate. O na nofua I la ia lea o le exchange rate le nā. O le whaafsuia inga ma le whaaliwina o tupe. Mai tupe New Zealand po tupe Australia. I tupe Samoa. O na alu lea I tono o le whaaptunga tupe lea tunu. Ua whaingoina o le Foreign Reserve. Le Foreign Reserve le nā. E a apa matanga o lima I ai le malo. E so ni ai le whaatauina mai I atunu I whafo. O tātou o loa e pei. O na iai o masini whai awala. O swau ma pensini. Ia mese fo I. O vaenga o lo whaonga ai whetalaisa. Maisi o loa whauwhale. Maisi lava o loa. Mo le whaale leia o le infrastructure. Ia po o ngā ruenga whai le malo. Mo le manuia o tangata lautele. Wautou se sila la iai. Te le lea ngā o ngā ruenga whaavaiteni. Petai. O social issues and social problems nei o lo tula I mai pea. I te tono le tātou o tunu. I le teimi e malanga e se atuai. Tangata whai ngā ruenga whaavaiteni. Mai, o le tula I atu o le whono whauwhautua Samoa e lango I le ngā ruenga le whionga le konsula o ao le malo tuto tasi o Samoa. Lana whionga His Excellency Palu Salue whapō le lua po le whionga fo le suafa I le malu. Malona au waa e pe o le iai I le whionga I le komsino fe whaatawa inga. Le whionga I a watu tui a Peter Meredith mila au whainga ruenga atoa le Mount Samoa. Ina ia whawhaingo fia I le ngā ruenga. Ma ia o ngā tusai ma wheso soani o loo mana o mia I whawhita uli o loo tūlai mai. Social problems nei o loo whawhia I e pe o na mātou whono ma le whionga le konsula o ao le malo Samoa. Ai mese fo I la tau o loo taitai I le RSE scheme. Le sunga a Tomasi Penny. Whawhita uli nei. O le tango fio le ava malos. Oni fuala au whasaina po oni la au whasaina pe ona iele manuana. O le tūlanga o le tūlai ma sola ese mai no wha. Wa umana tu mata manga I malienga e o atu ina nofo ai. O le tūlai ese ma o ese mai I pūlenga company na seinia ia lātou whengainga e malanga atu. O whaitaanga, ma le mulilua, ma le sola o isi ta mai tai ma tai tō lua o isi. Ia maisi ali I ma tai tō lua o isi. A o le whaatalitali atu, tai tō lua ma whanau I Samoa. O le o atu, o nisi o a inga, mai vaenga ese o New Zealand.
me whanoi ma ave tangata whainga ruenga whaavai teimi. Ia ma ave fo iai ni whautuanga le sa whapea. Te loa alu ese mele company le nā sau em whaiona uafo i nā tu seisi ava noa whainga ruenga mo oi i le mātou company ma whai ai ma o pepa no whama. O tō whafonga la sa mo e mana o mia e tangata nei. Le mea ta o le pastoral care. O lo tui nā tuai le au nanga a le whono whawhautua. I lau a whionga le konsula ina ia seu sila matangai. Pele o se vaenga ta ua lea e au whiai le whono whawhautua ma malu o Samoa. Maona tangata e whasosoni a tuai. Sa u whatala roina le whionga e le minstao tupe. Ale atunu. Le whionga lau timu ia. A fōa welese vai. O lona talitununga o se ngāru wenga le leilea. Ma se tiute tā ua lea o le whanawhawhautua a Samoa. Ina ia mwhai o na tuatu le tau au e a vea ai i lātou. O a inga o tangata nei e malanga atu. They're home away from home. Tali atuai e ala i whautuanga. Sosoni atu I tūlanga o mana onga whaletino tau mafa. O nino whanga no whai whatasiai lava lava. Ma le whesota I mai o lātou a inga. O le whala lave telo lo tūlai mai Samoa ma lau whaafunga mai ele alo ai fo I ma upu. Awa o tau sila fia le a tau savea o upu tu sa sa. E whai ai le whai unga. E le mawhai. O na tātou ngau wina langona mawinga ma mionga tangata nei. Leo lo malanga atu. I ngā ruenga whawai teimi. Aisea. Lea ngai tau nu watu e leo ni tamaiti. E leo ni tamaiti le prima 2 mal prima 3 por standard 1, 2 and 3 when por le form 6 malea. E le ai o tangata ua mātutua o iai le mawhau le lei. Ua whaitai tō rua ma whanau sā ngā rurue I Samoa. Lea o tū sa o loto atu e atu. Nala le nā. Te le mwhai ai o na tātou ngawina. Ma whai ni nea whapeu su stai ma whalongo mai ai I tātou. Ia oi tātou. Tātou te tui nā tuai ni whautuanga whapenei. O tātou. O tangata o le tino ma le ano. Ma le whala a fufola o Samoa o le ainga e tas. O whautuanga e matu ma le lofa. Le ala le nā e tā ua I tele. Le tā penanga mo le anga I atu I luma. I lātou ia ua fau e malanga atu. Le awa noa le lei. Awa noa le lei mo I tātou mo tātou ainga e atina e ai. At the same time, if sosoni ai I tupe maua o le malo Samoa ma lana paketi lana whaso I le teimi o le tala whaatau ma le tala autu o le tupe I lea tausanga ma lea tausanga wha le tupe. Ai panga lea e fōringa mai. E pei ua nao I tātou lea e laula e taula mua lava. Ia o tātou tangata ma whape mai ai. O Samoa le siri ona te le tangata whioti I le nei pora kalame o ngā ruenga whawai teimi. O le te talo atu le I pulenga whai tū malo. O whono whawai a lea I tū malo, ma lea I tū malo. Ina ia whili tānganga le tangata. O ia leo le atu atu iai le wha moe ma le wha atu tuanga o le whono whawai wa leo ua whaia whoi le whono whawai. Le whilinga mō le lātou lava I tūmalo po ai o le aruatu a o ai o le anofo. O ia e whai masui o le I tūmalo. E te tau whoi na toi sila sila. Ini whai unga e whaia I tangata nei mō lātou ainga. Pe a whai lātou te whaia le amio lea, e leo ni amio le lei. E whaatasina ai le tō wha ma le whautanga ane nu.
e whātou sinai, e whātā sinai, ma whaamatanga, le tūlanga le leo a inga. Le mea lena, tā uai, le fili, ma le poto, o i lātou, o le amalanga mai, i nei, awa noa whainga luenga. E ai awa noa ia o te wawai atu o tuina mai e le mā uso ma whangamua, le whiunga le swafa e le au pepe, mā te whasoso ni atu ai, i le sa i linga o ni tangata, mo le meat industry, mo whalewhasi manu i Australia, e le leit tongi, ma whapena fo i o na whasosoni i a company, i le whaaleleia ia o visa, ia po o le extender o konkalate, o le mena mia mo teimi umi, sili atu i le sfululua tausang, sfululua masina, ia le umi o ia konkalate, ia se i o taunu atu, ia po o tai au foi, o na whao o tuwaila ia lea, o le numera, ia mwhai o na tāru sanga iai i lātou lo fia moa lea whaamniang fwoi mo i tātou. O le tūlanga wo o iai le whono whawhautua Samoa o iai se teimi o na talo leo le whontanga le vaitele lea le atunu ina ia mwhai o na tātou nuti mea whatasi ai a wale whaamwe moe o le whaitaunga lona lua o le pili o le sitseni New Zealand o tangata Samoa lea tātou te langolangoina i mea uma o lo whatino i tātou tali ngā malo. Lea ua mai on tātou tali malo e le laenga o le green e ona ia le pili lea. A whio mai ai ia tuiono le whaipule na se ia le pili whatasi fo i Marama Davidson o le sui te tai o le green ma le lātou pati. Lea ua mai o na tātou tali malo ia David Seymour ma le ACT Party. Sa whaatumulia ia le Maoto Samoa ia tātou tali ngā malo ia. O lea ua umona tātou tali malo i le taunu mai o le fionga ia vavasa maneia Winston Peters. Oka fo i le matautia le whaatumulia o le Maoto Samoa le nā tali ngā malo. I le teminei, o leo ua tātou tālia, ta wala mai i le Pacific Leaders Forum, ea mo lātou te tai, po o Chris Luxon, o le li pāremia le teimile nei, o le National Party, ia whapea fo i le tamaitai o Carmel Sepuloni, o le sui te tai, o le parti whauwhai o le Labour. Ia ma le parti muri o te Māori Party o lo o tātou tālia. Ia whatasia ma le whaitaunga lona lua o le nā pili. Ia ai toa pēr le tai Samoa i lau whawhonga o le ālonga puia li i pēr oe e i tūtino nei. Ina ia e maramana mai. Hawa au o le teimi o le whaitaunga whalua o le pili nei. Nā fwoi whalongolongo uma mai o tau i Wellingtone, Kalaya Stete, Napier, Hastings, Gisborne, Pofelawa. E mana o mia lo tātou a wai. I le aso o le a whaari lo atu. Tātou te malanga mo ia matua whaatumuli ai le public gallery i le lo i le Mautafono ma le Palemene, le Beehive i Wellingtone. Ioe, tāua. E tāua i la tātou sua ngā se leni mana, ma mea iolo o tātou whenei. A wā foi, e mautino ai, a le moa se lima, po le ono, po le fia lava le tele o pasi e whae, e mai au kilani ma vaenga e se peona i tātou malanga i le lo, i le tuu mā lo, ia mao i le asu whanau, o le whaelonga ino, o le sfuma le valu tausanga, talu o na e mai papa o le tupu, ia King Tuheitia. Ia whatasi ai ma le malanga lea na alu aile tātou solo, ia e whaari ilo tātou whaloalo, ia mawhatino tūlanga mawalulunga ma le malu o Samoa,
ina ua tu malo le tupu i le lua vai aso tuana ia neai. Ia, tauala, lo vaia o i tātou su ngā tupe. A wā e te osolo e lunga le pasi, a waku sa e kau ai maa mai e kele i sa ui kako me i e whai. Ia, no whatu lola i ia oe. E te nofo o foi lalo i ngale sei uma i lunga mua pase se le pasi leanga no mai le i tātou whambu moe ia o tala tātou tali e ai e kau le mani e nisi ko inga le malisi lo ma kua mai oi ko le ngā waka ofi me le ringa o le a kaua sa veare i lo oso lunga le pasi ke vava aila i ai o lo i tātou so ngā tupe o le aso lima o le masina fau o ki topa pa u le na i le aso tonai tātou wheloa i na ele oats i le no whanga o le whionga i le tapa au le la taua ailo potea John Roach i da i le Otahuhu Rugby Football Club tātou tala noa i ni me whape e tupu ni ma sei tātou whi oi ai ma masani le tātou au malanga tasi le wha moe ina ia toe wha matu mai le wha mrianga o Samoa o le wha mrianga o Samoa na ave e sea wha soli tu la fono ma le ami o tono o i lato uma na whana nau i le tausanga awhi wsalau luas fuma le wha ma le awhi wsalau whaas fuma le iwa. We are British subjects kero tātou ngi tana New Zealand tātou o tangata anu moni o Peletania a wā e soifua mai le atunu o tātou lalo i pulenga wha kolone a Peletania ta wala mai le administration in New Zealand tasi le na whinaunga e tāu o tele mo le wha whonga mai o le atunu wha mau i lau kālena aso lima o ke topa le masina fau ia o le vasole uma o ke topa o lona aso lima e pa utonu le astonai ia tātou te wheloa i nā le oats whapanatu ia te oe o le whamoe o le aso whao o ke topa e te tau no o atu iai mo tau nuu uma i tonu i tu tau tupe tātou tupe uma o tickets na whaalua tu i tua ale whatu tua i le tua sa mo o tasi po le fast party po le malo lo tula mai nei malo uma o tātou i re to iai se i HRPP po se fast po ai lava tātou uma le nai tasi tātou uo e lango le malo au fo le teibi toi tu mai se whainga malo o le mea le nai tasi ai tau no o atu le aso whao ke topa ea o le aso whareile le nā o le vai aso whao ua tau nuu uma tupe o nā tickets i te tonu o le tātou account le nā o lo ilunga o le ticket ma ia te tau o na iai lau ticket awa a e alu watu i le whaitu toa le isau ticket ia whaile kala fwere le pekelo sali wefa whelau ticket ia le nā tau o le nā ona tātou se lea i le fontanga ale tātou mafutanga whatutua le tūsa mō tasi malana komiti o tāpenanga o le awhai o le tātou fontanga i le asu sā o le asu ono le nā o ke topa lua whenua sfuma le whā i le Maota Samoa a wasi le fia umole me i le Maota Samoa Maota tātou te wheilua i ai i le i tū la o le whā i le awhiawhi amul mole ia tau na whao atu i a tātou tickets ia ai maise lei whao atu i a tātou tupe mo tātou tickets ia ma le wha mautuina o le tātou menu ia maise fo i o le mea inu mai tau mawha le napo o le whaelunga ina o le whātau sanga talu o na whawai le vaianga whao whai o le whātua i le atua Samoa o tasi mai o le amalanga ai ia e whawhitai ana paanga ma whawhiloa i ana paanga alo o tantanunga na meu te whawhitai ai o le whailoa inga lea ma le as whanau lea le whatutua le tūsa mūtas leo te wawai tu nei
Oka ni lau le HRPP, masui le HRPP, olo whatawai. E tā ua tele le nā mea. E ilo ai lo tātou nganga wa mata ona whaamau popo mai I tonu tātou te whi oe a e ma tātou ngā loi whatas. Tātia ia porukiki la tau mau whai o mano. Ai, mōle nei taimi. Tātou tutu lai ina ia mawhai ona maua se malo ele ngata ele saunga le mu ia e whapena ona whalo whani fo I maona tangata. La tātou o e tā le tātou na ia tātou whasisilanga ia ma pia e tātou news o le afole afole ia ona tātou taliu mai ia tātou olo e le tamilsanga mulmuli o le tui ma le oti All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. se new version te valongropo o ile te mai ta ino suole peselena. Ia
Ai ora pesele ina ua whātoa sau e whafo i nai tau sanga wa tūna i atu te mana tua ai ia le sunga ia ngana sa vea talo whai e le fo i tamari i o le tunu uma na ia na fo i whātunga ia au te whaftai a wal nai whalongolongo le tunu i le pola kalame o le uli i le telenga whunga mua le vai monga seu manu Francis Ioane. Nawa toi au mai e alo matama whanau le tunu. Ia mautou whaafunga i whaatala noanga i tā leni a Samoa o lo o tausi ai ma whaafifia ai i alo tātou tunu. Tā ua tele le nā fwoi pora kalame ea mawasiri ai ia whunga mua seu manu. I mawhau whunga o nei tangata. Pena mafua i se na tatusi nei pesi. E i pesi tusi whaaloto leanga. E voi. E i pesi whaaleanga i voi e resi. Pona ua lesi tangat. E whapena le wingo le mea. Ia au isi voi pesi. O pesi na tusia originals a istangata. Na maneia. Ai o mailo foi maista ngata ta mo foi sui le fainga ia na fa mata nga tu ale le na pese ai o tanton ele ia se la ngona o se fatu pese ma se tangata tale ni le pese ta mo foi se me ia fa le nga se pese ai the unintentional thought behind that it created something different. Io o sui ai le context ma le content o le pese ma wale au tu ai i le savali sa te tau na momori ia o e na tanga te whanongolongo o e te whai le whamsinonga o nāmia ai le e le wawa ia tu i whafo se manu ua matua i pongi sa a tōne mea ai sa wani wali atu i whafo e te whaalongo le ufo le sa vidi me le matangi. Pese matangi o lo moli mai ai. Ni a nganga leanga mai lunga i mangiaki. E re mamauti le atatu ofisa. Ia ma le whanua tanu le ta oto nei lunga i mangiaki. Ia le na a lea lava e whaisi pa ua o le timu. O le fautuanga fo le na e whai atu i a tātou i au ki lani ma New Zealand ma tātou pola kalame. Drive to the conditions. Ma te oa maulo lama ia po le whionga fo a sang po tele. Ia ma le telenga e mamoli le lei oi lo whare ma tō wal pola kalame le nei sa whai ngoi aso i o le drive time. Ia leo o suia nei ua whai ngoi na ole ngā ngaifo o whaivo Samoa. Tai au a ngā ngae uoso le la. Ua la usu po i le atunu, pe ngau le vau, pe whae e le tai, po lo walu i le ofisa. Ia leo mai i le afiafi wanga. Ua ngā solo le la. Ia ma ua ngā ngaifo fo i lona i tu langi i sifo. Ngoto iai. Ia ma whatustusai fo i le ngā ngaifo whaiva. Sa ngā pati ai ia le totele le mamadu o le atunu. Po le alawa le whaiva. Po le ofisa, po le vau, po le ngātai whale, po le vātetea, po le sami, ia po le tonga vau fo. Ia po o atu maunga. O whaiva nā o mai ona te tofa iai, ma te tofi fo iai tātou, e lo tātou matai siri le langi maana whaamrianga ma vanoa ese o lo o tuina mai pēr. Mo oe ma whamanatu ia le tātou whono whawhautua ma lana ngā ioinga muri o le tausanga le neipe a mae o le tātou whono e talo i le vai a sa whau o le a whailo le whangatia le a so lua spulma le tolu o le masina o te sema o le tātou siva whai u le nā o le nei tausanga lua fe lua spulma le wha ma le a whatino le tātou corporate dinner le nā e whaamana tuai le kiri simasi ma le tausanga whau. Ma tāua lunga iai, ma ngā ngaifo iai, ngā luenga o le nei tausanga ma le sāwalinga le atunu. Aso luasfu ma le tolu, te sema, ritu lai ono, i le afiafi,
ile maota o Samoa I Mangele. Aila sau ticket na wa amata na watu tua, pero foi atu le teimu sola. O le vai tele leo Samoa, na umia umai I tātou, le fo umana whatulanga atu, ia le tofinga, o I tu malo umai limas fumu le tasi o le tātou o tuno. I tu malo umai tols fumu le lima o le fast, I tu malo es fumu le ono, o le HRPP e puipuia ia tatau a tangata uma. Tu mai whatasi mawai ia tātou tu malo e limas fulma le tas. Le limas fulma le tas se na a whai e tō se fulu mai I le I tu malo. Ia, mo tātou vava ai I le lata I le lima se lau I le ono se lau. Sui usu fono o le fono fofo tua Samoa. O le vai tele lea Samoa tātou te nuti mea ai, tātou te tā ele mausu ma hasu vai ai, a wā le whaafonga Samoa ma me whai e Samoa. Mo se whāteita inga, lea lau o tau silsila I le tātou ma tā upu lea I le sitseni New Zealand o tangata Samoa. Ma le awhiw sa lau lua sifuma whaasi o le awhiw sa lau whaasi fuma leiwa. Leo o tū lai mai Samoa, ua pei ai le ise pāti whai e o I tangata mai I loo tali tununga. Ua o mai fo le taimi o le o toi te tau wai o na toi identify tātou. Le winga lupu nā. Ma wha lau I loa ua pei ua wha pitoa ma ua lanu ese ai o tātou tangata. Te savari volo se sumai a kamal fas ngare luang lang la angere si fo finge ave mai ya fo finge fo ila le HRPP ile se me le ma le se me ma nei le fa longo a tangata a ole wa ainga mana mi mai tato uma le fa na ole tu tato uma ole malo Samoa tato uma o tangata Samoa a fofola le fala o le tuno o tātou lava o le ainga. Tā ua le nā o le whamana tupe I a te oe a o tātou I a tunu mamau. Ia a whapena fo I le toi fo I mai I Samoa nei. E lea ia se me o sui. E lea ia se me o sui. Nga pāua le me sui o oe. Ke alua lua, sa ole kala pe kere ve, wa e sui mai a, wa ese au winga. Le nā, e tā ua nei fiafi, Samoa I lau tā po inga. Ia, me se fo o lau te talo mai, whaaftei tele lava sang po tele. Ia, ulo la, mo le avanoa o lo enga lua ai, mi whaatino le tātou studio I nei. I le nei no whanga au tū o le Travelers Point, whaafsanga ia, male lau mua o a onga uma ale atunu I le fifi I nei pia ia ma ua avea fo ila o le ua fausia lo tātou ainga I nei e tua ma mapu ma iai I le au whainga ruenga ale Radio Samoa ma le Samoa Multimedia Group ia pape fo inisio lo tātou au whainga ruenga o lo ngalue ai I Samoa nei whaingo fie o na whetuwha ai ai manatu ma tātou tala Ia matala tuli loa o mea lo tupu I Samoa nei ma o tātou tangata. Le whainga malo, lona ta mau a inga. O mea o loo whesoa inai, ai mese o tula fono e pili e tolu na o le luas fulu, leo o whamna tumai. Ina ia ave e sea vaenga e fast fuma le tolu ma le vaenga fast fuma le wha ina ia aua le I toe lo tea ma toe la langa I lunga whai unga o siria le tai se lau tausanga talu ona ta oto I lang tonu ia whai unga na ole me tau aile tunu mamasa aile totu awa ole ale uma aile fetoto ai ma le vesili tu lai mai O ai lai o e toi langa o mama I lunga, ma eli I lunga to ina ma ola matue na whaia whai unga o mea nei. Au mai ma wha masino sa lātou lo tea ma tanga fia ma ta upu nei. Tātou te vevesi ai, mai tātou te le mana o mia nā mea oma.
a o tātou tū la lata ma 40 atu e le tali ngā malo le tunu. O le tala atu lea ma le nganga whalalo, manatu le a sewi whanua ma tā walunga le tātou au unanga ma le tautua i le nei e fiafi, wha moi moe i lea soa tai au. A maua se a manoa ma se lau lau pe a mai a tauru manga o wha msinonga o ainga, ia o mea sina ia pui pui manu. A wā tupulanga mo nei a tai au malua o le nei ainga. Whaftai tele se manu, whaftai fo i le lava papale ma whato toa mai, ia ai mese fo i o le fionga sangpul tele ulo la, te li pule o le televise a le National University ma le University a wao malo tu totasi Samoa lea ua tu mailo na tau au na tātou ngā lulue whaatasi i le nei polo keti ma le nei au nanga ina ia manui ai Samoa ai ai le tua. Whamangalo se leo le au na nei le a tau se vea le lua i li i so alo se yuli Al Harrington tu man vaul le nei la vea. Ia whamdi atu i malo longa a le atino. Ia fo i tali ngā sua ai mai se osi ngā taulanga. Ia malu to whanga ma le whai whanunga le lei i le aso a tai au. Mole temi nei, alofa tele mo oe, soifua. Maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o manatu o le owa e tu i alofa tu e manatu a le amatanga ia upu mau i loi mata na e fai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei le o langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o i ai ua le lea uma i le ala sila mai ia i nei mea ua o fai o lalo i foretu ma mau o te tau atu ua o fo i mai ai umatu o si o uola fasia i ta i fai ti o ngā ai mo oe o te le i fa a fiti sa o fai a mea sili sili Talia oe e lo ua inga ua mautu le masaninga Wa uma o whaitionga Na malo oe i lo ua lofa Whai mai e te whaatau waa Ne ulangia ua tele o tangata Ai o tele i langona Sau fitia umai le alofa Sila mai ia i nei mea
Whoa.